muni be mama na papa nyina afrim o menti man sisi aware nenti man ka hwe amfa ejaye no e be peme dan kra no so eduru sei na mama de abeda mo se mon ka bi mama isi ono obi jam wo nsume wan hwe kra no te bra na mebre isi mama na papa na meni dom so so wu jam sisi ana me sha meni boafo bia nti na me de abeda mo okay enti wo bra e de wo free kumase ekonkran wadu ko no so odu ko dan ba so de me ko tu adwuma mu na so wan famantum wan na famantum me bra no wan famantum adwuma nti de mu na akosi abrante na okase ne ni wan na wokosi abrante no anasa obra obi ne ka abrante ne de na ma na me bra ti mo no na boy ne ye game center wo ho nti ohum no so nua de no me fe paa na me pese me ware no na osisi woni je ne ho de a o se ne ho ya fe nti no so wo nyina na ye fa na so wo ho ba bi ate se na wo ba ye ya me metimi ehwe wa na me hu se da bi abrafie nima eye me fe be ma no no so wo hene fa na ye ne fe ma cho do se mo ye ne fe wan ka be ko so wo nyina ye ne fe na je say enkranu anu wo no ono no otenkran ho dada ba cho ho no te dada ne ma me ne nua wo nyina ho no mo enti kranu wo ho no we wo ba bia ne wo fe e che wo ye obetumi ase ne pe abrafi na wo misa no ba cho de na se that time no me wie Jesus na me fa be mada na se ono nko ase me ko huni sana o ka se ne je me ho na me bra ka se ma ba akra me nim ba bia nti se o se ne je me ho de a ene na so ba ye me good nko ade a ne ono so ne net ban ni game e bo ne dan ho nti onim se na boy ne ti so be hwe me kama de a ne oni asem bia nti mu na se ne so me fa be bia da na nkan so ase na ya virgin ba chan nkan so ase tena na me se ne nya hwe ne se be ba be ba sa na me bra so enya mfa me to adwuma mu dia ene bia ono so be bo me ai abraso wo hwa wo watch no a na chesedubie no abapa osma aduanan akasma aduno na donko abo akoma mu nsam dwumade bre na so sabre Maa Akos ma je adwa mabedwafo wonum nyina ayekrado e wo fi ha yade ebramo sadie esitie pepepe enunti enawia ibomode na eka ye ho na yefa program no dwumade no emra sadie esitie pe enti onua wo wa henefa eyini na wo wo adwumam ba bia wo bia na ka ye ho ba bia wo bia na watwe ede aben wa fidie no na wani na ehwe bidia no wa winim na se so de betu onua TV e wo multi TV no so eye onua TV eni da ho sie nua Penny TV 3 no Kings TV so edem o say Chrome TV Odo TV dwumade eye live e wo ho na mom no say ye Facebook e na abehwe no a eye Akoma 87.9 FM wo like page no comment na fe wa share eye YouTube nso a eye Akoma 87 FM e bomba ko enunti eye no wa share link no e de amame gas filling station kranza make us say we be e de atumpa Arimboot at22 kotwi ani brofredo so ene edem Harimat supermarket e wa hinema kokoben asafo boache junction we be de atum Adepa information center we kotwi fetia ene ye ko Spain na just a big love radio what property emyenuan mamu Spain one also 8 be labian hotel patch number 2 Atomic Digital Sunlight Telephone Junction nyame na information center Bet Mat Salon e was sokoba nyame no megwafo information center wabinchi Mr. Usu edum ono ne yire obapa eku amponsa bronze New York ena wonu butio sameka sai wabie ede atum ho pa na mom no hyane nsoma me awiai sane ye wopamata de hyame fridadwada ede kosi efiada eye Josie fashion enti awie Josie ono na esese me woni na pa matade ede ahyame enti wo se me style bi na yofe na na akua hye bi na yofe ukwa wedding engagement party adoring program ben na abekwa be hunu so obi afade no eye ofe pa no bomade a na etwa na fa WhatsApp jo e was 0243 433 465 0243 433 465 Josie fashion e wo bom so oni meet me there sports no na di hwane mu kwasi juda Prophet Elishabu ICBC make us say asafuma no 180 pa mami ya lovers in sports ewa atwema kofodua wono so ebiatum na asase j so manya wono so make us say wa fadero no wobomu no se time so eno nti obia enti akoma mu nsam dwumade no yemra
And you live a Syria Miss Aria one and what they transmogrify Tom Brown, no bejaso, Kotobi, Tom Brown, one first chain with Merichin, Nansu Bedia Buan, Tum Tum, and Unsi Obianco Toby. Now, time about center, what the time about Mr. Aniki and J. about Cap's number, and drew away and Yakotobe Kumedru and Upa, Yakan for at the Amawo, 21st South Clinic, dear, will be in some part, or me a Siataka experts, Anne, wa wunyin to no, Fapo, Ebrekumasi, Sabu Pepe, and a Piwak, what the 3P 3P, Garlic Mr. Papa Edra, one Bakwa, now was a Pemi and San Macaho, care for so traveling tour and recruitment agency, what do better crying, buy about center, no penny Kasim Wayarasa, where your experts, Charistic Ventures, and a Zahara in Upano at the Abejaso, Tutumika Manamoto, Nama on Saka be waning Mekwan Kaye, and we are Wafak, Memo, some media hoka, ya Maa Akos, Medebra war, Yemre. Na yeni a fine girl be fine girl yeah we see status and producer atonsia wo bia and I'm say bio we dey we African lady very natural mo bia friend nko ho yeni abre ana me yeni mre me yeni mre enti foforo biom da bi se dey ye bo mo bo galat me bo ye bo mo bo galat wa wo pe bia abre fie eno ne papa no me boy no kwasem enu ti awie dwabenro bank bonwire branch wono so abiatum Facebook dey make us ye nuanom no wo mu gina so papa de emu eden enu ti brana hye na asem ya wo betie de watie nsem na so ene de wo betie asem emma ye nia ne ye ho enemies ye tonton ye homa ye yi ye homa ano ode wo baba wanum sent wo ba na ye no yonko ba sa ane pretty queen was welcome back nyame show Eli Mensa or Yashara Eli bomadi anamo shema ye pretty queen ojaso wise fight amasaman Nana Henry Ochi Alizo wono sujina so Solomon Kwabrefa solo nyame ensha papa Nana Masafua Ofori ono sujina subi Presla nyame ewoso wono woso da so Ibrahim Dauda Grace Opoku wawoso ebi anuti brana beken Rose Obapa bana esieduwa Jonathan Enso Grace Opoku Quiet Angel Linda Ekuba wono so ewoso ebi Ejenim Benjamin ojina so na womi Beniako Benes Amponsa wamu nyina eka ho bi na Ben Doc wono so ewoso Papa Jenny Edu Emmanuel baba dia na bra sesia na so ebeka ho bi na yeni dwuma no Oba me Mako Awie Pretty Queen me ma bedwafo ene metiefo yaye krado yetie wasem no my ready aboko na me oha na madam fu bi eno krampo nya madam fu kla me ne ti kuro ba akoso obae na ya ma ne so kakra se o ma me aka ne pepepe no obae no se na madam fu bi se opemi wani abre wani abre and na wo wasem no me tina ho na medi o ena mi gina ho me yes Mako meni abre pa me gina wo se yakop se be wie program na ono so mpe oba ma no why na so mpe oba ma ho na danfo na me no bubom body no ye friend no sentence ena o se maame mpe oba ma no ena oba na o se me madam fu bi se ope oba enti woni boy ena me se me de mini boy ba nsana me ka bibi enti se me hu boy no ansa enti mini boy ndi na me nyusu fon ena me girl no fon na meje na mini boy na di nkomo di nkomo be week ansa na ye ko boy ne ho ye ko ye ma girl na ntumi anka se me boy ni nie empo boy na ye no se me yi de ne ho ofew ena edi na chi omudi me ko member bi nwenwa bi mini ho klampo no omudi me ko ye se ho ye hotel Gendo ama ye hotel ho ye hotel say native for asem we magina ye hotel ma gina ho na media asem no ye hotel no mo de me kwa gendo onra de mu obiem wa me ka hye anchele me ti boy no ena me didi nkomo kakala na afi hu se ororo no ho boy no Thursday na me nimpo se ono ano fi woni me force ni me die me se me mpene Thursday na me mpene force ni me die
Timi bu free pan and be fi men fi boy no clock or frame me fi or frame me fi. Timi sim ne ye a chocolate mpo be 6 months ni ena me nya asem foforo ena frame me o ma boy ba ko be je me number. Obeje me number no frame me. O frame me no se me pa cho. De asini nyina afa che me se me mpene. O pa ma chewa na me so okay mate. Ena so person sa na me tina bi. Sa boy na akro na. Sa boy na akro na. Do repu me na. Ya wo se me de na me ni wo na wo ko. Ma ko. Ya wo se wo force. O force ni me da ye no. E wo hotel. Da bia o frame cross obetima kan no cross frame a. O se me ma ne ho amba. Waso anya da. Mama ne ho amba. Wa ne ho amba. E da no nu ko hotel. Wa ne wo da no. Me mama ne ho amba tina ya se ne ya. Eje. Atai na yase. Wa ma ne ho amba. Baby. Etina yase. Na yase ne ya. Ena boy ni mi didi nkoma na me so okay wo de onye mono enti me wo ya dada me ni musu ban dada enti ne be hu me maame ena o so okay enti me ni didi nkoma me kra na me mfrɛ ni mpo na frɛ me de bia na on frɛ bi na frɛ me se me de mini credit saa na o se da ko de me hwɛ ne wo enti me hwɛ Mr Bucket wa ena me de nkoma maame na me kɔe me kɔ ya wada no ni fiada na mbae me bae ne Saturday enso so na ye kɔ ayie ni Saturday no ni Sunday ena me kɔ nkaare ho me konka boy chinchina boy so marema chinchina mama nam se tina ka o hwe mani mana mbofu ye pa na mbofu ena me so okay mate tini Monday no ena me bae ni Monday no ni Tuesday me ti ho ena sa ge na o de me ma boy na che dada no mame di pa de saying ena ko be fo nyina de nimu no ende mi ni fa for di nimu koben enkaria ne koben die ho nyina na obi ade ni maame sa na menim maame ena maame ebe ma ni nwa ba kwefe ne maajoa ebe gi me number ebe gi ne Mr Krase me fa number na me si da bi man fa ma na bia na wate se bia asem ni ntina o busa me na asese ge ne frɛ me ai maame ne frɛ me ai me boy ne sentence entino e ma ni nche biem ye ena se dia asem na wo ka no wo se ai me boy no recording you know me phone so is me pacho mo benya recording no mo ntwehwe ya bebo voice ni na me ni asem ntra enyina hoda asem wa mi gina ho etiefo bomodia na bra Facebook like Akoma 87.9 FM Facebook live YouTube live Akoma 879 FM bomodia na hye ne yenyenura asem no mo ba bia wo behunu de eti amasori agina ho no me sori agina ho ne ye di asem o ya wie mani abre me yanko ena again maame frɛ me o frɛ me ai ne boy ne sentence nti me ntwe me ho na me na me yekuru mani nti na o ka achi nti wani ka ante me woni na se me ba hode a ene de on toko bi oni me obi a oni mbeko ena me se di asem na wo ka no me ne ka bia wo se ne boy no ena me se mate na me frɛ sentence no se da enya ne hye ne maame me ka me no se nyina o se nya ne hye fe o be kire me wo se sa data na entem tie no maame no kofa ni nwia bi de ne ble no sa ma mon samte me pa choka ni ye sa bre no a o ka se be hwehwe no na ya wo ko hotel mi bu fuye na me ba fie no that time no no anu wonte me nka biem no maame no kofa ni nwia bi de ne ble no wanka ni nwia kro e bi de ne ble no ena ma o yes won do ompe sa again chinchina me no pem tima me hwe me kira kwan enfa man maame se ene so mpani nyia ne die ene se obeka kire boy ne se obeka kire me se ono no mprane sentence no nti esa da metwe me ho sana boy ni kire me mu ena se boy no maame no de ni nua koma sentence no se ko ne ntwe mpra ena boy ne so ompe maame ni nua no nti o mehwe me kira kwan fa man nti ntembe no busebusa masifiri ho maame so se da eni obetete me ne boy ne ntem sa na boy ne kire me mu anya maami kura ya na ka wo ma sentence no sa sentence na hu wo say wo pe da bi why na do ma no maame no ene de me ma no nti me ne me bu fui pa da na e bra de bu fui pa na me ka se me bu mu dua me bu ne boy ne nyina dua na o mu nyina obi anjina so o mu kate no na makoma to me ye ma me ne boy ge didi nkoma asem woni boy ne be ka no no be ka kire me asem woni boy ne be ka no be ka kire me se ban ke kamietie woni boy ne ya se boy ne timi ka kire ne se obehia me wo bangi na nim ho ne nya ne hwe ne me no ge na asa be ka kire me no aka yin se odi mi hotel odi mi o ma me hwe o sa de condom ne di me odi mi hotel na o sa di mi o ma me hwe odi mi so de condom ne di me o de di ne di condom ne di me
maame ni busa ne senti se wi su maame na me ni konyem o se obey di condom din die onyem sana boy ne ka sana boy sentence ne ka kire maame no ena me sisa sana girl no so be ka kire mi o woni boy ni kan nyina na girl no so be ka kire mi ena me sisa ene ma fa nche wo mu ena me bo mi enu nyina adua bo ne san me sense ensu na ensu atate na mko se nyanku nsu na me di gu fom na me ka se nyina me di gu fom e dey sem na woka me chire mu nyina sitire kwan boy ne fa so hu mi nyina se me de ma ye bone a me nyo mbone nti ade nti na fe de boy ge ne se be ka chem se ne boy no ena me di so nugu fo na me kana me se ge boy ni nimi hotel ena boy ni studio me de me ka so ma me hwio boy na na e ka ena fa condom su nimi a to fo ba na so fa condom ani no ani ni hotel no odi ni so no ma ni ska antonya ma ba be na bonte na nka enkuno yo de nanka free antonya ma ba be na bonte na nka eno ye nsuedin nanka ne da hene ni kwa me be da na wo kwate ne sina matie yanko ena me de ji o mi na me sese o wi a abusua ni mu no o nhwem no anyi de onu anka se be na me ni hwem de be da nsuo na ase to onu anhwem no anyi de ope no onfa ena ase na mi na me de soma again no so de enso ka ho so won so wi na won so na busua mu saa no won so nyi de ope ena afa mi na Mr. Nsu ni ho otu kwan to oba ye na me ka kire no ena me se de Mr. se de bi nsu na wasa gu fom ne de enye yize nti ne me serew fa send o mu ofon so no mu nyawe fa de send o mu ofon diabono fa send o mu ofon so no mu nyawe na ehu audio na send one man na wo chiro me frɛ ya no o mu mienu nyina so enti ne audio na me ye ena me de send boy no me de send boy na mka so on fa maame so de enka ne ho se maame bu se me adwamanfo no te fa me akoma ne boy so ne boy ne menna minima de kronti ope masensuo de akwa bibi so ope de minima de kronti a ene so obu se me adwamanfo de o ma boy ne nko ani no na so boy ne nko ani ne dia ene on so antonya mababa na nka on so science enya no so sa wi on sa nyina busu ndi mbako ensa afa nka ho ena me kan nti se adana nwumle ne again no frɛ ne maame e ka kire no sese na me yae wantima ankire mo ne maame ne nso ba no no akobo papa bi wɔ ho o da ne dua amane se obeda ne dua nti papa na ndidi papa ne te ho ena maame ne ba na pa bi o ba yae se ni se ne maame aka ena me so ba wankire mo se da bi ene ne me maame tina se na me kire ne mu nyina sitire fami se me be ya anya ade ene me sere da ne dua no ate maame no maame ene obi abuhye ndi obi ebuwa ne fo wa anya ade ene o se me so da ne dua no ate da ne dua ne nya hwe unua no nya hwe ene me se me maame ni masem no ho hwe ene Mr. yes ene onko no ne mbe kasa ene okọ ene Mr. se ye na ne nchina because omu ni mbe ka hwe dua so de da ne na so obu anto ye ma wontumi ndane omu mbe ka hwe mfa ho nti me yi mani kura afiri so se maame ba ho na nsen ya obafu mu ho oba ye na se omu de to nanim se ni se na asi man kwa do ni mu me kura mada na ma benya na me se me wanya ho me kwoti na asem kirekire mu nyina ma se se na asem ne tie mam na koma ntia mpese me ka hwe afa me ho akire no se na asem ne tie ene me so me kobo me kuna mane nti omu hye omu da se bia me nda no mu mla no mu nkoda ne dua no me nda no ye koye ye na otwemi ensa ene na no memendai ye kan ya asem nyina me kire me bo me nkuro nyina wie ye be ma na me yin bi be ma de he sentence no wa mebi wonu nu akokọ ye na o yes ade no wa mebi that time so na me di diabo audio send no ko frame me edidi matem ma me sister otu oni mu hwe no kura ni jimi ne kwase nyina ode ma no se ye di obi ntumi boni dua ne ni maduro so ensene no oso munya dan ye ntimi moni dua na munya dan ene oni maduro so ensene no nti se ana ne dua no ono sentence no nti se ana ne dua na se dua ni nya ye ene obi amfle no ya jimifo ene ode twa ato no okate no ena me sisa yo nti that time na ye we kubo nkuro na wa ma bi no ena wo se me busa abusuafo na o mo se boy ni papa yale boy ni papa na me sisa ada ono nko ane ne ba boy ni papa ya ono nko ane ne ba wantumi ama bi ena ye de twa so nti me kama asem nyina awi na papa ne se wanya de ge ni mu ma se nko bi abo dua mpo anka nuhu mpo no na ni asewesene maame na ni asewesene o sentence no so o jo na o so no say ya say o pimpim no o so no say je say o na ni bi o de hwe me kura ampo no enye yize na ni money dwe na ese na ni kura nwi ena papa ne say ena ebu na ni kotodwe na ese o fa nche wo no me pa acho no asole
say ke bi kura ke no abeka se me meka se bi kura asole no there bi me pa acho no asole eno ano no ena papa ni so okay ena me Akoma 87.9 FM say na asem na yeka no ani soso na ani ehu ani me se me gira ho apo samohwe da bia meteo ene me gina ho na me di asem no just say me dwine ho ba bia me ntia ase wo di ato so ma me ne beba ho ti ye bo mo ka say me nko ka de magi ana sese na se me bo nto me yem na me ne ma me na me wo fa ba ko ene ye ko gina ho eno mo ka me se ba 50 million eno mo boy ya na mo se ekuro ma me se ekuro ma asem nye saa bibia ne bibi betum asi ana sese ti de me o mbeka bia no me nje ena me se mate eno mo tinsu me tinsu every 50 wo be duru 20 bema no so na ma je senke koda ne dua na bema no hye mboso beto fon ame saa fon na odi huru me no woni genda ho a sentence hye oboso beto fon ame woni wo da wi a wo beto fon ame wona so me fon say me fon ne say na me na sentence me fon say o na o sinya abotre meto fon ama wo that time so na ma me no no ne ma me ne tin so na ma me su yusu ya ma me su yusu ya obi a yusu ya obi antumi ncha te ne yonko ena o so yusu iPhone no say ena obeto iPhone ni bia ma me iPhone that time so the iPhone be try start me kro no nim se me touch we adwuma me touch enya adwuma fa bia no ba no nim se me de call all ne ade iPhone na musa se sa iPhone ne say eno o send dey jai no ready enya papa meto bia ma wo obato iPhone ama me manuel si na se na de chi o se da bei ena musa ge no ma me no enso so ba ko ben ho oba no frame se me we na me si me ofie me wan se oduru fie iPhone kra no oh eno se man kan chro se boy ne me ne netie man kan chro se boy ne me ne netie not as a sentence ya fa wo wachi akoto iPhone ama sa na ma me na ka me catch me busa sentence na o catch me so nim tama ma me yusu phone yam wo de tama o yusu ya na me se sa na o ka kire me eni eyo mate na se fa se we be hu so fa wo ne ma me ne nyina se no kwan on ka no kure no ase ne ntokwa bi ene baaye ase bufuo bi ana na ko prete no no ka na me se asa fe de waka sa fe di omprane ma me waka ade mprane ma me ana ayedai me mprane ma me ana ayedai kanu pokran ko nkan chese ko bedi di me ho a ko nkan kire me ko bedi do ho sai ade oji se kadi de ana o twanga no wo tuo no Akoma meni abrio Akoma ni abreso no ujidi o se mesre meni abrio Akoma de sa na me tie mesre pa so ne se wono no wo die wono obeda wo be fa ba wonyo so no wo sika na mama me wo timi ka kire mama ne se omuda ho no ma fle me no mo huru me wo se ai se mama ne de wa beto chacha na me se wo ne de wo to chacha na mawi ni ye de kote so to chacha na mawi ni enti no repeat one na ka sa me na me kan na me se de kote so to chacha se fa kote to chacha enti na mawi ni me na ase me twe ode na mawi ni enti na me no na me fa de no me twe ni de one na ka sentence no wa ka cho da any time bia wa ka kire me this is that sister ya dia brio so ba so se anu wa ba ma dia ajo adwa no e wa bonte wo tam so anu ya fro no aba sentence no die no ka cho se wo wa yi ne ka kire me any bi o se bibia free me tiri besi mora no de ba bia ne fe be bia ye ne fe sentence no wo ka wo die no wo ka ma me die ka ho wa ka ma me die an ka ne die na wo pe ma no date mami esa na no nko wo hye wo bia wo de obeka me wanti man ka ma me die bia an kire me die nkwa na wo ka to aso enti that time na ekoda ne dua no ena me ye se ne se boy na wuro aka se oton so ye ne fe o se ne o timi so mto so tu modu pa o to efe mo me vise so be ku me no wo timi ya dai o timi so mto tu modu to efe papa wo to de efe mom ene se to maguma se ne kola mba o se to me fata auto no na to ma ne ma wo enyo na to se to ma so de nka so to me mu ka cho so to ma ye ne fe timi so mto me mo se to me fata auto sister pie twi ma me sister di pie na me nya me program Akoma FM mani abre ene wonu akasa kro wa pie na de dada mi hie o ma me nko na wa sister di pie ma me wotumi so wo to mam wo miamia wo to ka cho so wo tumu odu mi tumu odu ma me hwe so ma me hwe to ne bi wei ene ma babu shagus na me pa cho wo trans jira ma me ne ho afa tuntum wo ya slim ana hwe ne form na obeku mi Facebook fo yi o
Mavis you show the form the effort na on sign the color on sry or you tuntum na ababa wan ko te say ye obehwe no asra ye ko ne na hotum na near my basa but na mo so want to so nzumi ade na fe mami wani bi say what no mami wo bi say oh bi ba ti asre ka sama mami wo bi say ya ne ya e mo do ko ma wo bi ama na say wo mebo a oh bi ba I say ni shape so bi anim aye zinzim so besen my sister me yake asem aye den ni na kwa say dia boni dua no atatai pleko ni na atatai ti boni dua kra na misuro say chenanko na obewu ntem ti na me de whatsapp ni ntem so no na wo no so say ko obewu ntem nsen na se ne di ka atata ahye nsuo dada ntina me pa cho ye benya ma me picture no ma mi na wo no wode wo kwa akoma be ma foforo wode wo kwa akoma onu akasa ne boy one na tie na me so bo mode na fra ma me ba bia duru no me hia no eja me se asem we no me ntiase wo ka ma wusia me wa me questions bia me ba bebisa wo very beautiful lady sama me post back sir man post back very beautiful lady no we me fe mama oba ye no owura wona me say lady no one for me ade for me kan for me your bounce me kan for me ka cho so ho fe me boa wona microphone ka cho so ho fe da won kakra ma me ne tun so emre very soft onye ni pa ne ho den ne ho fe pa an wode wo kwa akoma be ma foforo am na say wo de ye me ya no wode wo kwa be ma foforo am na say wo frɛ ma me wo wi afra sentence wo mumi ensa nyina ye de wo mu gina so eduabo no sentence ama wa se de yen ena me na me o se ni papa yare ena me so okay that time so me mfrefre no nso mfrefle me pa cho mo fe ma me picture to so ma me ena me say ena se boy na woro ne nempaboa e de ahye wo ma me de a ena mo se me ntis kan so me ti so batem ni ma je iPhone ne kra no o kam se hwe o ba je de yi o ma me so gina o ka se na we hwe no 20 million de gina hwe ho na ba kokora busu ni ba kokora o sole ye ena o mu hoje o mu nsa kwa ni mu huja ne me ma fie hobiem ge no ma me no me ma fie hobiem ya ma hobiem so me record o se me so me record on the phone so o obesa me ma kwasante hini wo se sem odidi matam kra mpo ko se ono onya nuhu ma me ni nya nuhu onya nuhu kra mpo ko ma ne boyfriend onya nuhu mpo wadi wo ma ne boyfriend no hello Mama, me chiao. Hello. Yes. Mama, me patrol who ni Mavis. Patrol. Me patrol awia adie ana na asem wo atsi who ni Mavis entem. Hello, Mama. Hello, yes. Adie be na asi who ni Mavis entem. Okay. Patrol, yes, ni Mavis entem ni say. Mini nyina na e free crow ba ko na me madam for ne guy bi boy bi e one sentence ama o ka sha me say okobi ni na sana nti me obi bi na man na me say na me me free crow ba ko na me ka sha email na so you what bi na me no ba boy ni bo e bi boy ni na me do boy no na mu tin ko ma kama e na ga nyina ya so ni kofi enti asemi ba 2.5 years ko ba 3 years ni o ba boy no ho ban so no wan ba ho bi am bisa se me adai ana wo say waka che boy ni se o me hu ma me ba ga boy na dina on peso be ban tu ko ni che bi ana mi so okay waka mi sa dia ma tin na me de Akoma o so nko boy ni ho bi boy no so mfra nti me de mi nim o no boy na se tin ni bi e fi o mi nim ma sin gi enti de ni na so ya na boy no wasa me ni de ni number de bia me ni kasa ana hu ni no yeso maybe what me be maybe on me am plan na enti no or the person e to me nim so open na mi sa na we made no so maybe me so o me ke me dey e be hu ni ma me mu but on onya na ready for that na mi so what we ma say na me dey me ni tie ko na da mi do say we me why dey wa ba no ba mi bisa boy no say nya ne kore na mi say okay no me na ban mo frɛ me na mu na mi say na mi bisa na so e me kore
na ya da waba no na me sisa me na me de asemasie na nipa no me ba ya me de me ne tie na ana so sisa na boy na ya de wo sa de ni ma me na mpo sa ba na me de ni ma wo ne de na me di bia na but me bi sa wo me no ni ye bi asem no so ache be 2 years 3 years ni ana wa sa de ka chem so pe me na me de me ne ti ho nti na me say wate on fra ba ni bi ana me so si yo ho se me tomati enti na so mo ho sa na me asa fra me o fra ya o be bo mi ja o phone so na me ka say me call no fra ba ni mo ko ntia o de ya recording sending no so o bo ba ni bi no bo mi si and da me ko ka say me ma me mo ni call me ko mo ko be ho ye ko ya me se kwa koda ni bia na enti ye ko ye no ye ni me ko snap ni me say obadi sika 5,000 ye ka be o se afedi obadi me mo phone ai kura me no asa de 1,000 account santa sa on da ni bia no ana me se say sika ni de ni nya fa ma no ana da sorry asem no so enti free wo me ni say bi ono onda ni bia no obum de onda ni ye me se ko ni gobi ana me se ne ba di na me so tun baby ani sa no ko mo ha mo dia frɛ ni ti ni fa ho no Akoma FM. Mavis, you can say, Mommy. Me pacho, Mommy, Miss Away. Why na a catch a Mavis say a sentence say, Nanijana ho. Me pacho, Mavis, I am a friend, Anna. When I chat, oh, when you be a friend, but me free tobacco, that's all I'm a friend. I mean, okay, now sentence it. When who Mavis wahini a wakacho sa bekacha ne sa openo. But I sometimes me the way who Mavis so baby o. Ono no catch red me. Say okay we be ni nasana. And I mean ko bo me na manie. No so you wono so ate. Mavis enye wa down for. We were not for bebre. We best friends. We were not for bebre. It is a sentence catcher will say. We pay we be nata. And then what for what that for be a mano. No Mavis I want you are down for that catcher and say. What the name of sentence? That's how or can't I the shame no. So me ko bo me na manie. And no see you wono so ate. Enti a kwamba so na wo fa so a. Woma Mavis eshia sentence. And I say, I can't so say. And I'm sure say, la me did number and come on, me no boy in the castle from the one again. I'm Miss Castle, no Castle, and I'm in the media. If you ask my boy in the sun, the castle, so I didn't go more, you know, see me mess around that say. Now, me say, the women come on back into the million, and I'm a million, I bet you are. Dino, I won't carry her. A carrier fine from a patrol, and your boy in the fear, Najumam, and I say, Henifana, Winnie Mavis, echo share sentence. But I buy no you call breakfast bisa. But a woman Mavis when say yeah sentence or guest house and as a hotel and with your one away the necro. But I me be kind of men no credit can't call. Breakfast not by me one or catch yourself or you be kind of into me men for no I arrest here for the fast. Many could be an appliance to buy me and buy into a bar. You buy me buy and I'm down one and train and 10 or just as my new one I'm a 10. In the Anton where they will pay by and I mean buy. One I'm able to say, na me dear nurse, you know the catcher say, or not your guy no one day on penona, or you buy me being commercial living and your shut down in Casayama, or none you're ready. Into you don't know ready to do on farm for 9 days. I know the beard and I make them see you much and mean I for kind of support you could. It's a some of the 2 years after 3 years in maintaining because the decided to say, oh, she's still not there and I will say, or person guy in the same mammy, guy missing your ready, if you understand, you're ready there, or no still coming change. Okay, why Mavis? Because I want to make person who catch me here, and the other Mavis, I'm not going to say, or the boy, or per boy, and now, why Mavis? A brass sentence, catch yourself, why Mavis? Why Mavis, Mammy, who know? Because sentence is Obama, no. Why Mavis? When your baby and farmer no say Mavis, me person me who know, didn't you who keep Mavis mom, Emma sentence. But I'm saying, what catch me say, okay, we not let me be born, me, na man, yes, me.
madam to be so pede obane nasana na obi ane ne se ho ana ana no se de be na me so sa that time no so na akra no oben ne kakra na me ni bi nkomo na no pa bia no ba no mi koni Mavis ba wo me pa cho ba wo no aka cho se bia the boyfriend ne giant to opa boy ana enu na me pese mi hu pa cho se ebe no Mavis ba wo maku bi ni uni nkomo no wo hwe ne kasa ye mu a na opa boy be ma ne natena me ka cho baby enu de wan kan che me say opa obi ni na sense mi to bi ma no so me ka se me ka sa na me to me an kan che me say opa obi ni na sense mi ko to bi ma no okay my main issue ne so me patron sentence ayawo boy me patron sentence ayawo boy me patron me boy no me patron no woni ne twem prada da na di Mavis man no me patron baby me di Mavis e man no na nya me boy no eto obayawo boy breben me patron say enti obayawo boy breben wodi Mavis ma sentence ne de na ni sentence ni bibia ye breben na wodi sentence benya bibia ye eba so me di Mavis ma sentence no na me ni hwe ye nti na nsai mo me so na me free ko ben na me fi de se adwuma wa e bet na handle nse wa no ha na wo hu mo de esa so me nim say oh se me de bibia nsi bia na ni jimi we me tumi na asana na me so me me tena yi nti ono me me tena yi no that is be once o de ko ban fan by 1 year but wo pre so sa woni sentence betina no na sentence aka cho sa woni Mavis ajan ana but I try Mavis man ka sakwa confirm me sure me say one was sentence me dan me hu mi ma me mu ba on test for be ba in free one na asema ni so na ati that 2 years after 3 years ni wasi woni sentence jan yansa na ono kwa akofa na ade ma ko recording na me phone so eye che sai o ka che me say that time ma kwabena bla kwabena ebu ni bebrebe nya na sentence ni huntira enti nya mimi ni sentence ni jaye no ko sentence ni ko pe no ene ya 2 years 3 years ni enu sa enti obua mami usi enu na adana ye trans na ye bonku ye koda ni bia no asanda na wo kan ada we to ka asema na ra mami na we fi say that time a boy ni pressure me say woni me beda na ma ampene no boy ni be fla wo say mami wunye die wonya de kono be so ni beda akwa ka sa de nti na wo yesa urafi aw kwa kan sa me san ko horo me urafi uti me ya ba me ko ho kan ye ma no me say kan ye ma ko ma kunu wontie no wanyi wa no that time na ye ko dem ho na wo pie ye no aw boy ni be fla wo say wunya ne person ni mbeda no aw ba na asem ya de nti na wo yesa no na me ko horo me ho na aka chen se me ko na ka me ko horo me hefa no se ko ho se de se boy ni mada ena me ko horo me ho mesenye nko fi me na da say won kan ko na won kan ko won kan ko ba ko say o ka tell me say won timi ni nda o ka tell me say won na anya hwe ena oba ni fam mama na so maami won na ne bra me ndo e de wagu mani mu ase na wo so won na mba na mto me ade na ya sa na se ye bibia ena mto ni me so le ko horo me de na woni ma anya hwe na me so le ko am ko horo me hefa me ni ma na me na ase ada na ho no wan kan ko ran so wo ka tell me say won ni wa anya hwe anya ko na wo ka tell me me bo ma me ba na se me pesa o dia kan no me pesa o ka sa asem no wan kan tell me ra dem ho na asem na o me o ka tell me o to woni ni anya hwe ba mi susu wo ho o to ono to say won ni wa anya hwe me so ni me anya hwe hey e ho ba ni ka say wo na no for you say me mpini ma me oni me na me mpini wo so wa mpini wo so wa me say Thursday dem mpini o Thursday dem mpini that is one dem ma dey ye aha na Thursday wo Thursday wo mpini na say chire sa wo ni no sa ko hia biem ba ye ko hia biem o that na dem me ko ma no hotel ho ye ko hia biem yan ko hia biem e kan sa wo be ka cha me sa wo boy no yan ko hia biem eti me ba ma me jira so ma me pacho wo ebra wodo ko ma no wo hotel wo no ono wo dawie ye no eno de wo so wan prekwa boy ne for so eno wo ne wo da ye wo fi wo no edi sai ansa na wo se ko hia boy ne biem sa na kwatwempra enya afia na afia mienu ifi wo ne de enya be sai afia ma because that na me sister nyem me sister na me hwe ne ba ne nye ne ko wo ma ne benya wan yakura ene akiri na mame ebra ayensense mu nyina se oni ne ko hia edin kan no so oni ne da ye so oni na no oni so oni ne da wo baba ka kire wo die esi ye ewo ho ewo awa dan na wo mu ko mu no hotel room
Mavis beka de si ho kire o me pa so de si wo de na me se ho na kasa no boy ne fa phone friend me and my me right inside the obi enti me ra obi na me ne da ka me say na me say band no ka cha me phone so say be he de unia ne so ma pele ma me ne ndawo na de me ka ne ntro ne de hin de me ka ne ntro ne de hin no na me ka ne de hin nye bia na boy na ka cha say me ne so ne mbeda no so ne na na me say e ho no wu ka cha me so ne na nda e ho nta so e ho me right inside the water adi na ne boy ne ko be fa pe ni ra ho asebe na wo ka cha me emi ye first day na say osako share no fofo ni now eni de me ko na me pa cho so oku me ba so wodi wo bi ma me ja so ma me tobo so wodi Mavis ama be ma fofora esi de ekoso wo dem ho de go pa hu na ye dan se woni ne da ye se woni na e ho no go business wo ho no say so de na ma no enu oba so de wodi ne ma be ma no mu koshi anya ne omo beda eti di eti na peso hu ni chenchena ache se woni ne da ya na so woni na o de tin me pese bi ni ai wo hu de akoso wo dem ho so woni ne da ye o so woni na no di eti na pese wo hu no anya me na me pese mi hu no me de me kria bon tin me de se me de ne ko ma no say wo so pe mi pa na me de ne say de e ko ma no enti no de na me be ra ho a o pese wo si mi ni pese mi hu ni say ba ne frame mi ka share mi say me me sha dia mi nua ne ye de ye no so mpene me won ye de won ni nda be bu me mu ana ma mi ra o mu san say oh me I didn't know yes sir so me di dia na me nkene ana me so okay ma say na so le kwa wo show me de yenko na me ko so na fi fra atimi na so wo de na onko wo se na won de onko wo se na na so ane ma ena me fi fra atimi de ka cho ho de ni ntimi ru say men won ne da ye fa to oni ne da crazy ne petrol nkonko sia wo hotel room na on hwe ye me from what say ye ko say eti ana me yemra me pacho me ho no me nim so ne na da ma me dia na asem we de e wo se wutu me ba ne nyina ye tena se se de asem ne tise no ye confusing pa wo se wo ba ne mam no twa ansa e de asem na sentence ka kire wo se na ne mpani Mavis na mom no na Mavis a won pra foforo ya won ne tienti so no sentence no efra me ayi ma me ni ntimi fa phone no why na ka kire wo ma me ne ka kire mi o ma me no record on my phone so ma me na ka kire me say no one kwa bena ate no na o me fe na no ntimi nya kan no onti on kan no yi ano no ntimi nya kan man sa what me na me ka ta me kira o me ne kwa bena ate no na kwa sentence fe na me hu de me na sentence so say your boy na sentence your boy that man kwa bena ate na sentence your boy on kan no kro o what's the first time you na do sentence what the magia to na do bro and so you saw and aka tell me say she and someone but no obi ka tell me say oh pene na pene kana and me dey sorry bye some na ma ko kan on ti everyone over 2 years time na 3 years time ah we ko shia from ti bай no me obama ma na say na me e dia nipa na me di ne odiri ma me no e da wasa afra me back say me san bra no ho bi mi ti me ba o ka me ka tell me ana me na me ni ho bi ai Daddy ma me ba na sa wo de wadanfo ni Mavis kwa na de na kwa ma boy foforo ne bibia se ma no wo timi fa che sa ne boy ne kwatwempra But why the Mavis come out of you na the Mavis come out sentence with that time and na e kire ni wo sa fa kire any sentence no sa kwatwempra and me say ma me the Mavis ni ma sentence no ta be no one what be come say e one day mo ba no and no ba no me ni ma sentence say bibia nsi mo nse na so ke ma say and na to try and be a che ko na ni o ka dem say oh pen na me so san me ni ye de me ni try enti ni wono ni se woni me ni ye di mo he ni bi ka me no won me be ma ba ko o ya be ma ba ko ya na kasa no sa di na kasa ni se ma anya hwe ba ni so ma be ma no ko na anya hwe sentence no wa sentence wa yire wa yire wa the sign me de ni ma ni Joe AK sentence wa ye de an oyitire e wa hinfa nkae okay enti meba ayi mame baby and do ajibe question no na me renfi Mavis say wa na wo ka kire ne say woni wompra bi afa ne kwabena te no na sentence so your boy na wono fra wo sentence fra wo na wutumi fa ne kwabena nim me ba cha woni Mavis di san ko bo ya na woni na ni
me pacho me bisibua me ntumi nsa me boy a me ne kese even for say me wo boy say the me kan fokwa na say me won ntra won atia me nfa wo me ne be kwakoma me bi ntina wo say me ga me ne me di o ba kwama no enti se me kasa ono no we chance on recording na ma wo na so no mu di kwama na waka che wo say on recording na ma wo na oni me kasa phone so no and that na waka che me say sentence and the boy nti say o me na me kromani nti say me wa andi kan ti me wo ni na say me bank aye de no on to ka bi o ha oni mbeko enam ka so nti no say that na on record that no nyamle ma sentence no enti na ma sentence ni ka che ni say wetime afọ down for na ma me ni say me ka say o say that time na me di o sentence e ma wo na me wo say o tie na ma na yina no metio otio kan onyi wa no mame bra samomo woni sentence da ho na mu di wodo a eya mo frɛ mame mu frɛ me ba ta ko na ro sa woni wo ko sentence wo ko sa no na mo hyedem na mu di wodo a woni sentence me no frɛ me na mu huru ne bo ba so da di ensi sada me abeba na so mo da ho a o mo frɛ wo no ewie bi na me kwa me to me dwene me ho na sentence frɛ me say o say ma me waji mi pa na ode kotia beto chacha na me say so ode kotia beto chacha na me so ma wini metia ne chi na bo say me kan no kura atna won kan no kura sa wo say bi o mo frɛ wo mo ka so mo de dia na ato chacha boy ne say on say ma me waji mi pa na ma me de kotia na me say fa kotia so ento chacha na me ma wini metia chi no mo sere me omienu sere me wo se wo mienu na na sere wo omienu oba ene be ma sentence na okasa no ene oba na esere me ma me so no se boy ne be da ye wo voices me pa cho mo recordings no ne phone no ebu ho amu di nkoma record ati for ye wo recordings bi o ha ye ba be bobo na afa wo hunu se dia asem no mo enokrasiti ma me nyame ya do wo chena ye be hia wo ha Because it's not coming. It's an pattern. Okay. It's an pattern. Me macho asam no. Se yade ama ye na nesuma kwa hene. Ye pesa asam ye betwe no sa de wadawroma. Bomodia na ebra nyame yadom o kira no ndu. Obi a wo ye dansini bi a wo betumi ne naba. Ma me fa na bra. Weba chemi angasa do mi dance ni bia ntimi angasa na meba wo akasa na abeba enti bomodia because ye wo voices bi wa ha enkoma bi ho a woni ni di ya o record oh ana bia me ya ra because me oba boy no second time na me kan tell say ni boy anything enti me no ka tell me say me nkoma ni mi nya wo record wo hia oni ni nyina be ni ti boy no me ka tell me say boy ni chai mi no yen tro dia and the me no be be hia ma me ka tell me so ba be ni ti boy no I want to kan say me ya boy ni dey and I'm sure ke ma tinti na wo ka tell me so over record nkomo na me ni video na say me ni hia boy na boy ni chan to say so na so ni bibia ya ho na be recording side after recording thing that me ya that say or so recording thing ma say for say ato na ni so record ni ya na recording ni so ni send you one mami just mami but you say there's a drop line mo say friend mami mo friend mami no na keka mam yenu say wonu na keka mam yenu tiri bom o sadie yo mo first sentence na so mami biem mo fe wo ni ma sentence no mo fe ni ma menyina so biem me pa cho di nti na esa sentence bibia fa ma Mavis wo bia ma me hu no waka kire wo no be ka kire Mavis se sentence say wo kura no sebe wodi wo no wo ma usika wo ka so beto phone na ma wo de condom and me pa cho sentence na ni udi san komo ya wo ka kire Mavis discussion or the condom ne di me and o say di me hotel so asem mami chantro mami busa o say so ni boy ne dem o say ai and me kire wo paper kala bo ho nyina me kire wo mpesi ho me kire wo fan me kire light ho nyina wo say ani and me say the hotel no di me ne de hin eti chantro say boy ne nka hweto na wo beka mame ayo no kre boy ni na udi eni wu na di san komo yi sentence e ba se ni na di den won sentence ni wu na di nkomo se sebe se wo fa mame hotel me wo mum ye no mudi me o fa Mavis hotel ye fe no say wo fa Mavis a wo mani sika hello
Mami just hello sentence. Hello. Sentence mo ha. Yo, sentence me pacho. Ye ba Mavis. Eme maame. No uni mo amu ye no. Me pacho wo betumi a kire ya kwan ya. Wo di nim emayi me no. Wo betumi a kire kwan. Kwan ya wo di nim ma nim ye no. Me pacho wa ne. Okay. Okay, me before na me have been Mavis now. Okay. Mami no na okay, now I am a friend. Best friend and now I say now I am a customer no ba me shop obi yin ku. For the person. Okay. It's na me no be very tight kakra. It's na the guy come no one to make down that side. It's really I say you will last, you will fix you on the phone and there's a lady in the peta lady no say. That time no. Ni kakra nso peta lady no so dey what on the din community o mo no be din community on the buy on carry. I like to on the buy. On the buy o ko ye. The lady we now on the say mama kakra the lady ni say me person me pen ya na o mama man I be say you free no. What they know the buy on ko ye ndie e say kakra na me nkan bi. The pacho mu tie me dey. Me ya na mi tie papa e hu ya me. Enti man na friend ma me bi say na say what this thing cannot do o bi o na me friend na that na say the number is public friend ama ka sana money enti na time no na ma me no so in be like ya o ba ma sentence baby alu wono ase twitwitwi kakra wo phone mu nti yente won kan ye papa wo be position wo ye kakra bi na me na fe phone wo susu me na go wano a ye beti won kan ye. Okay me say wo ye ai enti alu wono ana me kakra ma me say ba ben me won carry and say maybe so in the meantime me bet na e pressure again no so dey what one me bet na nti emo me na me te wona na maybe next no me send in me guy did that me shop you also na me catch them say only me contact Emma maybe for me nti remember me come maybe no it's one maybe me friend na me charge any drink that one or buy or buy if time no buy or buy me what no dey buy me no if I tell you can dey. Me pacho mira. Okay. It's no actually no be me ba me what to dey eat. Ana mama friend me. Dey na me be ba me for you be bet you and mama friend me say what is maybe about me. Na dey me. And your friend na me kan go me fan of cracking because dem say o ma go. No kan na ban ko tu ko yo fa ho ni adina me yo special me na me say no kwe ana me bi kam me den na mama e je na me be me kan atre e bi no e je pe se amina na me be ni me na so mama one of friend ana mama po di na ni mama ko mama one of friend na ka je ko no kwe mama ka se ke woni me na tie no kwe ni na wo yo ha enti ba mi so mo anti sabe no na te se wo ba be deti e man ni no mo ye na fofo ni nyina o uni we da na uni we so da e pa te o time me bi me ba mo no e wuti e ni nko bo ko ba bia o mo ko tuna asem nko mo da ni bia no nko mo kan no wa ono tire se time o ba me for first time na ma me de ne ba ye no kwam o ka kire ma me se o mpeme ba me pacho ma me we mo first time na ma me de ne ba ye no me pacho mo oni ne dai me pacho ono ne play so so am tane ana wan kata na me bisa won se ono nye me na me bisa won me pacho munya na mu hia ye be ma ne oba kwa akohia e bia no ono fere but me bisa no se mo dai me pacho me na anya ke that time no chia ka na me chia ka sentence yambe chia ka pokra no me so be pan be choko woni me ba na she wan kan chance me na ma ho woni ma na she eh una ko na o ka tema mata bi na wepi me pacho obi so wasu ka so otete Mavis
Tieni ye what be so question. What's the say what another say media? Video, what am I coming? Debio, the program when I would see and I said the Maa Akos who be some. When it was only make time. What's none after one or die? Okay, also what you don't know how to see in Tadim also to see what you're not on any die. I can't say myself already now. Maybe and who knows about me. Yes, pray about me. I'm not being paper. I said you're on any die. We should not be so paper and also the camera. Who sent us one in the manner? Come on, trying to say. Who sent us one in the manner? And I was happy. I don't know what I know. I'm in the next time. I'm going to be named for your cancer. Now it's fine. Every person, you have a crab if you catch them. And then I'm some idea. Listen, come again. Now that's not the baby. Now that's all I can do. That's all I can do. And I'm seeing my and I'm saying, and then I'm missing the sentence. You can't understand. You need to be a man. I'm signing the Panacosna. Hello. I'm saying, I'm in an question. Maybe I tell the sound sentence. Debbie, Mamma, I know the someone car and foul. So what can you so one can and foul? Would I say, would I say with this sentence? No, Amano. No, you know, what number into a girl and I am a boy. I don't know who Mama, not the natural sentence. You need to sentence with you. You need to Mama, Mamma, don't buy it. And I always say, a first time I have and a baby coming no boy and if you want me, man, don't get you more. There be sentence, and maybe we terminate here, there may be sound, and yet there Mavis big to my walk. First thing, you die, and I don't know, piece of you know, bound in Nana. Okay. Hello, Mama. And none of the person in the trust. Hello. Hello, Mama. Maybe I should meet you, sentence meet you. The men make me know what nice about me move. It's free that I'm not known to say, wow, explain. I'm in my best year and Sana, the number of ma guy is over number and bro. As an offer number on the back. I will make it 4 hours say that and my hours and the mammy or now for mammy at the bamboo. Well, my lab is too more for me or not. And I will not. None of me are what the kind time. Imagine permission free one son of Akoma. It's a lonely penny. You didn't tell me some maybe so answer Akoma. Baby, Mammy, I said, I'm okay. Debbie, Mammy, I said, I'm okay. We would the movie Akoma sentence. Maybe who quite there was sentence. Hello. Sentence is Jasuma me na mami sentence jasuma me tiasem mami sentence jasuna ti na ba ho mami ye bi bisa me say wo di wada for Mavis Akoma sentence ye wie wo kopa de wo hobie me ba so me bi ma no mama e ja kam na siba 3 years ni a me me tumi na asana e se ma me ne tena he ni Akoma e se me ma no na me ga ni na me ma no me ma na me ni fi ana me do ma wo se won pene I didn't find what coming on in my pina. Oh, but what you want to blow. You don't cast a bland with you, and I know about Crabano. If you want me to make the cafe, me sentence with me. Now you didn't come up, and I'm in the same. Mammy, so. Set me a catch or send me so. Meet me a catch or play any play. See, be a sentence, a play Mumu gas in you. 2 was a power. A bit of a sentence, a play when you get me to Tobuase. Mavis, Mammy, so sentence in Yaso. Say, at the Kodia will be to me, remanding sentence. I'm in a cancer, no die. Hey! And then the cancer sentence. Cancer sentence. Sentence, yay! What's your idea? We didn't say it's yellow. We don't want to be man. Can I then?
Fezili akwa dem ho ni kana show u jeans na se no na e pipa sketwa na homa dem u sira hu ntinti o ma kwa nchira mi na am ina kwa ya ya so ka da ni ali o ni ali da ebusua fori mi na ho me ba che kwa sa fra ma me gina so ma me biem che no sentence wo so ne me mana wo ro amanda na nda na ehye me na black o ka chem se mi di mi huni baby sentence watch wo ye pese ye hunu because se minimum say wona communicate kire ma me say woni ababa ya na e bia no tire ma me so join ho de ma wo no mama what say me say e bia wo ka kire ma me say woni ke ma na me drive ara me ba di me friend ma me me call to go me phone to come and for prepare me pray back me pray obia a sentence ya de no kran de kasem ma me me so awatu me say eti woni na first day no mani ko yi atemo kan ene say where get out here Akoma FM. but enti we foresee no but one penny that first day no that ban oni me here na say me no me no person kan na ya drama so meka na achara me no mu achara me mu achara na meka baby I was na o je Mimi jide na una uso de na uso je fu ni bia mama ni kwa wo bo se je ye de tire je hu ye de se hu ba de family ni ayo ke mi se mi jo bi ama wa wo se mi jo bi ama wa mi bi mi pana ma wo that is 3 years ni una mi na ni na se mi mi pana ko di bia o ba ni pana ho bi mi ho hwe e mi ka sa wa mi ka me pe ho hwe mi ho hwe e bi de na wo se mi wi friends so po mi dia I don't know me pana na wo bebo dia na na mo nya me a friends so po mi dia me de so so po mi dia Nani, adikuta mbo je ni say. Wo kasa wo see. Wo na no kwa na tiri nya na ni sentence ti. Mimi kasa wo se mimi kwa kasa nkwa no ano odi an. Me ba kasa wo nkwa na so no odi ana. Jobo my invite ma me baba. Ai. Ya mi aduma cha sentence na mi aduma cha me pa cha wo so baba ha. Me pa cho etina me ni nya fu. Etina be na be nya wa baba. I think the prepare activities ni say you know it's not for supply ka kwentini. No problem. You no bedi komo echina maame beba. Ba sentence no bedi ko ye be maame ba. Ye be twa ma so obeba bi nemom maame bi say asem ba ko beba sentence beba. No ka so abodia mbe. Waka ni waka duaboni na. Ye be ye ho adwuma. Eti ni ase brache no duaboni ye be ye ho adwuma. No maame bi say asem ba ko. Echina duabano. Ye be ye ho adwuma maame wo de ataju ko. Tia ndo so bo mi timi dia no. Mi timi ma me atre ma de ko ntia mi to jina. Ani timi ye se brache no. Obi ama. Na sa e 3 year one na se ni pa na ko na e mo ma so ba mi ni so be drama ya. E ka so friends so de. Ani kwante ndo jia no. Miss baba. Mi do obi ama wa. E na wa no ka na ma mi pa mi na da. E na pa ni pa no ko na ma ye emi mo ho. Na wo ka mi to ni pa no am ple. Oni na anya hwe mi ti sa mi se ka bo bi sa mi ti me. E di ko bo bi o ti sa mi ko. Mi ni ma ne mo. Mi ko mi se na ma ne ko ko. Fine. Mi na to acha. Ana ya de ati yes na mi ko ni pa no wo. Ma ka se se you. Me be ti be ti yes 3 years. Oni ni pa na ko sia na se wo no. Sa ni ni pa fa ti fa ta ko sia bi ma. E ho no mi ma no mi wa san yo. Ma be no no. Na mi di ati bi. Mama, ma wakuma ngo embra fam kakra. Eti yesi no. Obi meba. Obi ni wa wadini sabanku mbeche na cross kwai. Tobo. Obi ni wa wadini sabanku mbeche na cross kwai. Obi ba no waka asem waka ono ne de. Eti yesi nyame ya duma wo ba kira yenjaje. Ye besi de mi de menya ho taba. Eti wo bra kira. Na meta cha ya hepa. Meta mama cha ya he. Yawa ayi askwa kumase askwa. Askwa mo. Kumase mo ho no. Epa cha. Se woni mo. Epa cha. E wa ni wo enti ye ni aye wi e ba fe wo ba kina. Na ebi a wo yira kwan na no afa ni a kire wo. Anani a be peke wo. Epa cha na ba ya. Number da bi e ba fe wo. Ye program ni e ba fe wo. Okay, master. Okay. Na ya kire kwan na center so de wo ye ni bedi nkomo kire. Na me pese mi bisa na say. Ebia ayi maame ba wa kwan mo no maame ni onim. Se bia wo ni Mavis yada.
na maame ba wa kwa mu wie ye no anye bia wo ja Mavis ene maame nko adoti ana wo start se wo no mu wie na da bom wo ni we da na we yada. Hello. Yes, sentence. Me say maame so oba ye no woni ho ana enu so ti na ma Mavis se woni ho ana enu ti na ma maame ka se oh say me se Mavis ni wa nya na mu kita ho die bi ade a ene na me mitimi ni de ti ye because nya ni nua no eti abia wo start se woni me maame eda no me pa cha woni Mavis jaye anana oda so ne da. Maybe the mama after you know a bit of buy na okay say na ni tini ni na on pen no if you obey you na me friend ana a kilo kra na tin number ni ma guy ba ko de number no command enti na tin ni ma ni problem kakra dabi me ami antwa asem no mo na woni na afofo me ni yi dabo mu ana ani na me pese me no na sepen omu na gudan ba ku dabi na woni omu mi ni na date nyeso omu gudan ba kum we beda ho ebia we nim se woni we wo ho e na we nso nim se woni we wo ho enti na we play wo omu mi nu ana na mi play omu mi enti woni ba ku janja ba ko ye ni say Akoma na ntima me tin number ni ma baby na obaye no that man ni ma mi problem kakra na mi ma mi problem na FM tema ye kakra maybe case me buy me mama me mame mushia first e hotel ho no mame so wantumi ne wana me so wani wana enu anu no okọ enchi enti na musan ba beka so mu na mame dia wono woni ba bi o etu wo se me dia na anye ye no na che se dia wono so ni je ho na se mame dia second time mame ye ba no na mame ni mo he mame ja so second time maybe say ba won na mama ni mo hwe no de minim mama ni mo hwe de but o mama me hu say maybe say ba ho da so ni maybe say so de tie da no mama no e na down to ni ye kwa ngo ko ayi na mane mama down to ni ko bo na mane Akoma FM mate Mako the last time baby mama be say mama ja so Ma, me pacho the last time I won this sentence in ya na mu hia mu de e ya da ben. The last time kwa won sentence ko hia ye like obani be meda e ya da ben. that's about the sentence ko hia ye. Ai. Last time kwa de twotwo kwa we dia won ni na bia mu ya da ben. Me de me ni na change me de pen dia obani nche. Mavis dai twotwo kwa won a sentence dai e da ben. Ma a check a crow. Be bosume be say ana Bosumi me send any. Be bosume ye seni. Woni ni na biem. Ni. Mame uso start ni sentence editi ye no. Bosume say ni. Woni sentence start editi ye no bosume say ni ana en fe say ni. Me pa cha me dia bro bosume o. Akoma FM Afia na ebo bosume. Me pa cha me di me bra sentence no. Me di me bra sentence no. It's a kid there 2 years, 3 years. Me no sentence no better. Me di me man ka bra sentence no. Wa am pene me kid there 2 years, 3 years and me sentence better. If you want me time get into 1 year more. Okay, woni sentence say get into 1 year more ni. Ana ayi Mavis so say on this sentence da ya be 3 months mu ani. Not just a sentence we pray man ni no. Se mama ni sentence ti ya no ba afemu nie. Na dey church wo bra ya Mavis so ni sentence da ya so mu ye sex. Aya 3 months mu nie dia sentence we pray man ni no. Sentence. Maybe jo what sentence man ni no. Esre many abre. What sentence man me no. Unu me na eda and for me. Mama. Yes. The lady before the bami hodo. No ya we come ni mama o. Hey! So the baby chama mi picture. Last of them so bami o chama mi picture. Eh, ya ba me. Dem o mama o ko mi ju oba.
ya no kwa me be fi me kaya ma me timi kwa ko ben me timi no me imagine kwa o timi cha me cha ya we ho tablet me u ba da me fa da me kwa ben me da me ko na ya we mebe emani me victims nyame ya do mo chira maame baba ni mom no sentence mama ebi twetwe wo ni maame nya na mu hia ebi ya da ben okay nyame sira so aka no kra kire me ebi twetwe wo ni Mavis da ya da ben ake over 4 months 5 months okay esi nyame ya do mo chira maame ya behwe anim okay nyame sira sentence ye no bedi nkono bisa na esia e wona baby saba no obaka je do abodi ade me pacho ni nyina waka o wan fa ba kokura asie ai waka ni na ya fa na nesu ma kwa here tobo sentence tobo enti ni ya fa na nesu ma kwa here no wo ba yan ya fa na nesu ma kwa here wei awo ye na nanu odufo anim wo ba yan ya fa na nesu ma kwa here enti ya fra enti ni ya kasa mu nyina momra duabo ni nti ena me fa na nesu ma kwa here no enti ni yasimu nyina momra e kira maame baba enti sentence enu bedi nkomo e wo se wunyi wo ka hu bie mi aba ni e kwana nesu ba kwa hene wo enu ti enu no emu aye no no nyame ya dum ba hwemonim ye no ba sa di nkomo bie afa de metimi trase na di asem na wi metimi trase ana me ka sa asem na no de me nyina ho ye twa ye ho abasesi a nyame ya dum o kira maame ba na sedi etie bia no ye ne sentence bekasa e wo so ba ye wie program na ye nyina etraka mu ni afa ye kona ne so ma kwa hene ho ene ye frɛ no eno ti ebia wo so wo problem ya ye kan ya bia the same problem ya Mavis way the same problem ya maame eway the same problem a sentence wo mu ebia wo so wo mu bi bo modia na fo asem ne bra koma mu nsam dwumade so ye wa skwa ye ne mo ene di hwene mu sa wo ba na wo fom kwa ne afra ye e wo 020 39 33 582 020 39 33 582 Bamodia the issue we ye bi with the same issue Bamodia na frey yen ebia na wo so de no eye foforo eno obi bai wo se woni be ma bi aye blood covenant me pa cha wo so with the same problem na e hantel wo ha on se so fu bi wo ko no ho do wasema kwato nanim wo se nkokro so no na enti sa entumi nya adwuma ono wada konfo bi ene wada na dia bibie ti sei Bamodia na fabra oba no wo se nkra ne nya odia brani ekwaye DNA sadia o ha no sitie bia fabra akoma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne mo ene di hwene mu Kumasi Sports Stadium askwa wo ba na afom kwane afre 020 39 33 582 ye twe ho ba ye ba me maame wo ha ne sister wo ha ye beto so oh dia me no kan ponye madam fokola me ne ti kuro ba akoso obae na ya ma ne so kakasa o maame aka ne pepepe no oba no say na danfo bi so opemi wani abre meni abre me wani abre meni abre na wo wasam no mi tina ho na medi o ena mi gina ho me yes ma ko meni abre pa meni abre pa mi gina wo say Jacob mi say be wie program na ono so mpe oba ma no why na so mpe oba ma ho na danfo na mi no bubom body no ye friend no sentence eno se maame empe oba ama no eno oba na osime madam fu bi se ope oba enti woni boy ena me se me de mini boy ba ansana me ka bibi nti se me hu boy no ansa enti mini boy ndi na me nyusu fon ena me girl no fon na meje na mini boy na di nkomo di nkomo be week ansana ye ko boy ne ho ye ko ye ma girl na ntumi anka se me boy ni nie empo boy na ye no say me yi de ne ho afew okay ene edi na chi omudi me ko member bi nwanwa bi mini ho klampo no omudi me ko say ho ye hotel gen no ama ye hotel ho ye hotel say enete for asem we magina ho ye hotel ma ko na media asem no ho ye hotel no omudi me ko gen no nwra dem ho biem wa me ka hwe anchele me ti boy no ene ne didi nkomo kakala na afi mu say ororo no ho boy no Thursday no Thursday na me nimpo say ono ano fi woni me force ni me die me se me mpene Thursday na me mpene force ni me die
timi bu fui pa na mbe fi me fi boy no kro ofrem ya me fi ofrem ya me fi timi sim ne yae achakola mpo be 6 months ni ena menya asem foforo ena ofrem me o ma boy ba ko be je me number obeje me number no ofrem me ofrem me no osime me pa cho de asini nyina afa che me se me mpene opa ma chewa na me so okay mate ena so person sa na me tina bi sa boy na akro na yorepu me na wo se bi de na me ni ho wo na wo ko ma ko wo se wo force ni me da no e wo hotel de bia ofrem cross obetima kan no cross ofrem ya osime ma ne ho amba waso anya dai mama ne ho amba ne ho amba e da no ko hotel wa ne wo da no me mama ne ho amba tina ya se ne ya eje akai na yase wa ma ne ho amba baby etira yase na yase ne ya ena boy ni didi nkomo na me so okay wo de onye muno enti me wo ya dada me ni musu ban dada enti ne be humi maame ena o so okay enti me ni didi nkomo me kra na me mfrɛ ni mpo na frɛ me de bia na wo mfrɛ bi na frɛ me si me de mini credit saa na wo sida ko de mma me hwɛ ne wo ntem hwɛ Mr Bucketwa ena me de nkomo maame na me koye me ko ya wada no ni fiada na mbae me bae ne Saturday enso so na ye ko ayiye ye ko ayiye ne Saturday no ne Sunday ena me ko nkaye ho me konka boy chinchina boy so marema chinchina o mama na mse tina kwa o hema ni mana mbo fu ye pa na mbo fu ena me so okay mati tini Monday no ena me bae ni Monday no ni Tuesday me ti ho ena sa ge na o de me ma boy na che dada no mame di pa de sen ena ko be fo nyina ade nim no ende mi fa fo di nim no koben enkarị no kobe die ho nyina na obi ade ni maame sa na menim maame ena maame ebe ma ni nwa ba kwefe ne maajwa ebe ji me number ebe ji ne Mr. Krase me fa number na msi dabi man fa mana bia na wate se bia asem nti na o busa me na asese ge ne frame ai maame ne frame ya ai me boy ne sentence nti no e ma ne nche biem ena mse di asem na wo ka no wo say I me boy no recording you know me phone so is me pacho mo benya recording no mo ntwehwe ya bebo voice nyina me ni asem ntra enyina hoda asem we mi gina ho etiefo bomodia na bra Facebook like Akoma 87.9 FM Facebook live YouTube live Akoma 879 FM bomodia na hye ne yenyenura asem no mu ba bia wo behunu de eti amasori agina ho no me sori agina ho ne ye de asem o ya wie many abre me yanko ena again maame frɛ me o frɛ me ai ne boy ne sentence nti me ntwe me ho na me ye kromani nti na wo ka nti wani ka ante me woni na se me ba hode a ene de on tokobi oni mu bia oni mbeko ena me se di asem na wo ka no me ne ka bia wo se ne boy no ena me se mate na me frɛ sentence no se da enya ne hye ne maame me ka me no se nyina o se nya ne hye fe o be kire me wo se sa data na entem tie no maame no kofa ni nwia bi de ne ble no sa ma something no pa choka ni ye sa bre no a o ka se behwehwe no na ya wo ko hotel mi bu fuye na me ba fie no that time no no want me nka biem no maame no kofa ni nwia bi de ne ble no wa nka ni nwia koro e bi de ne ble no ena ma o yes won do pe sa ga chincha no pe ma me tira kwan e fa ma me na me tira wo ye program no na eni braba how Oliver Syria Miss Meka for a day amount. Oliver Syria Miss Kema Line Company Limited. And I do Oliver Syria Miss Abba. You Oliver Tom Brown, Oliver One Miss, Oliver Millet Mix, Oliver Special Miss, and I feel Oliver Mix. And what the near Yaswadi Guadiani Wemno, Onia, would the vitamins, minerals, and any Kakahuni in a protein. Nina no ebi a Oliver Syria Miss Mo, Aya Tom Brown and Utima Sakabi, Poku Trade in China Mall, Okwame Supermarket here, Ubenyabi, Oliver Syria Miss Frame, 0507 169417 0507 169417 and a 0243 519495 0243 519495
9495 ubenya Oliver Syria mesne bi atu Charistic Ventures ane wanu na de Zahara enupa no ede babonten ebi ne Zahara mixture ne capsules no eye kama say wonua enemu san ya de say oba we de poa gonorrhea na safelese ensansa egu bam gu bema ho ekuru gu bema ho ne wunya eye Zahara mixture ne G capsules no ye fashion no capsule no ye de mixture no na no capsule wo fa capsule mienu tu anumu na wo hwie Zahara mixture 3 cups na fe wodi anom capsule no no wo be hunu se enemu san ya de ni na beko ama wo ba wo be mo wade ho waje wo ba na so be ma boso prekope na be ma ene waye mre e wo mpam ukosini enu asese anu agye mu ato wo do branda obema na wukodwo to wunya Zahara capsules no ebedu akagire mu yiye papa wo fa capsule no mienu anopa mienu anwumre ebre wadidi awie malaria fever typhoid diabetes e balance na chese wodi wunya hindi e ba mission ne bi nso ane malaria fever typhoid diabetes e balance blood pressure no perfectly and intima musanka be wo kan shi drugstore lane herba pharmacy chemical shop mo wo benya enupai bi ato friend 0246 34 83 34 and 0248 56 93 35 ya Charistic Ventures enupa no bomodia nema wo sa enkabe 21st clinic dia obi anu be dia dance se ne kwase wonum yesiateka expert ane wo to asiji wiem efa namro musa ya fa na wanantu na akwakosi wo na asese dwan wo trase enye ye wo de enye ye sori enye ye na tie ye ebe yade ebe na no ho ahudwan sei wo ye 21st clinic say wonum betutu sa asiateka yade yase deku yasreso yade o nemom ni yetu ase de mawo na efri wo trenyu so kwaso na amreso yade bia enei atete wona ha wo mese ofa kwani yetu ase ye wo fidie ye de say yade lab e wo ho scan e wo ho ye massage your body ye wia ye do ato machine so na treat you 21st canteen so dia ene ye 7 pepe fufuo banku ene mo no na aye ready ye branches eyedu 21st clinic hwehwe ye one crime Dwame market every two dan mo kuma se e show overseas so for radio sunyane tachima go so sehwe frayen I was 0540 311 21st clinic no your number no bomodi and friend na P-Wack edu papa 3P Gallic 3P dia edu papa me say 3P dia one pe bia no ma na wo ha wo ho 3P e ma moja ni dia fusane yi e wo mu obi wo no de ne nsa pem ho okojo nso na ya asem wo ye kakra ka do opagya ne ho enya yi ube wu kwa me say nko wu ko em ye meje nsa papa bi na ni me say no 3P na obo se wo moja ni be dia fusane wo ni padua ne be ye kama e mama wo shape na yi fefe kama e ye 3P adomada so pe bi na no Aya 3P Gallic Mesha. 3P Gallic Mesha. 3P Gallic Mesha. Aya P-Wack natural papa. Nyame sha papa sa odi edro we yaba. Me se wo bie ni wa wanum 3P eto ne baako na wo wie ye on sa pa bia kira ko. O se pa biem. Enu ti na wo bia so koto 3P ento baako. Wo dia wato to num ne fa ko se obi ko num baako wie. Wo be pa foforo ahwa be ko no na ebi ni ho biem. Enti ubenya bi wadani eba misi eba kwale na keba apidank Angelos ubenya 3P me garlic mixture no bi eho eye natural efrafa wa bia enim fre P-Wack ewo 0248 92 88 24 and 020 100 eye time about center ye ni time about mixture drenaba ene malaria fever won se wonya malaria no a e ma wonu muto na mutumi ne de untimi we wona medua nyina ye omre eye wo ya wo ye ohwehwe nye ye eno na ye hwe wani ma ye se wonyam enso na wonyam mesrawo time about Mr. Dreni TIME ya de brato so no kenje eba capsules so de wonu e bisi immune system no enkomo na woni paduan no akotia yade no wo mo yade eno ti yade bia ba ne wo mo si again na je say yade no ekọ time about Mr. TIME ya de brato yade no so kenje eba capsules o si yade kwan wo benya bi omroma bi general house atonso na akwaja hye kwale na ka badane eba misi PFA ha me also scammers apidan chemical eba shop ya mo benya bi frɛ 0244
0244 417 669 0244 417 669 Manompe bankase bankase de wo ye adwuma eye ba me se ba de ni hu se wo free so abehwe fom wo nan ato afre ho wo kase mu abuo wo spinal cord mu wo so wo nan no tumu se eye kwogere eye ba nompe eye bankase enu ti se wo da ba no pe banka se unya ba se obetoto wo no pe ne won ka se no ade ama wo o mafo edi ba wa da se no edoso cancer ebeko spinal cord en wato chima wo kotodwe kora no ebutu so no eyi ehunsu awewe eya na ho aye ready scala bi ne nyina no ebeko stroke eye enudwe yade gonorrhea eno no etimi ma bem agimbe ma bem aye free nsam edam efom yade stomach ulcer bem a waye mre ewo mpem waye bo sakambu sauce wunya eye Dr. Ba so obetumi abo mo agya na so ukura bedresse male and female word ho obi e ho ye just one de adwuma nie wo yade na ma na duro ka so onko fie no onko da wada ona mpa adwuma wo be ye adwuma nti wo ye beji wato sa afo ne ye oto ye wo word o male and female word ne ye oto ne ya hwa kama ho to wa ne ye ja kwa ma baba na che so onko fie na Bible center no ye wo ultramodern machines fidie kukuda badwemba ye ne ye de sa yade ho achafo ba Bible center okumasi atonso agogo hospital no enchewa udruwa oso pe ba nompe akra ya wo foforo nga obeso akere se ba Dr. Ba wodi tema committee 16 la shibi ya ben Bowers Club friend 0244 083 0272 500 0272 500 enu no achefo ba beje so ya wanyina be dwane sare so emame se enei wo pe obi mane do watu kwane a ene ne ye ba akopɛ enu ti bomodia na ekɔ na chese wakantu o sam ye ko kefosu travel and tour recruitment agency kefosu travel and tour ye ma working permit visa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ewa ene ne ye do woko na kefosu ose ade ye no wakaso do obetu kwane a odu tu kwan enu nti for akwantu ho nsam fa connection man na wan use kani emoni so nti wote wo be ko kefosu o wadu betu kwan so ne adwumako bi agency bi wa brechimemu akwantama pam ho ye ma free working visa free plane ticket free accommodation obi bi sam samame enu nti we eye genuine na me pa chow no libi no labalaba ya de wo tu kwan kefo so do to kwa na say akwantu no process na go through a ye kai wo sika wa ne de ahye won sam ye di ehuni ye wa emena kuma say emena high tension free kefo so e was 0241 16 97 74 0278 90 29 Pastor Julius mo akwa ba wi ma meje so na kria na me sam akwa ba fofo ye na won ha pastor mata di dia pastor to so shebie say mama gasa Josie say na almost the cabana say ta ba adwuma ha na Josie na mama cabana ya say Josie ata dia shame eye chose fast na tuada kwesi fiada join pempam tade kama abehwe no de adura me na me so say bia wo kɔ wed na engagement Jesus ka ho den nkɔtɔntoma emu obi ntwitwa asɛ no kwa me so da unya Josie fashion so obepam won tade nyina ede ama wo suit bibia Joe ebepam no correct one ede ama bom so when meet me the sport in the show for Josephine I was 0243 465 na bom sa won so wo problem how ye nua bai mavis de yi bi ma me de yi bi sentence de yi bi won so de no ye de how black covenant ya na ede na wo de wo how no city fa beda ya akoma mu nsam dwumade so akoma ye waskwa ye ne mo ene di hwene mo bomodia ochira no pa ye beba no na chesa wote ha ye betie wasam no kama ne mom me ye ka cho ye nyiska ye nye kapre ye nye sempoa enfenfiri wo bia wo de na asemba eno ase ya hwa wo wia na wo kama wo de wo yira kwan ya 020 39 33 582 582 bank boy branch make us say one ma boade mo pastor
Hey, mama ba wiase o. Ba wiase. Ma ba wiase papa. Mani mama. Na wiase yo. Sentence so mo abodua. Sentence sentence. Oh, ba sentence ayade o. Oh, sentence ayade papa. Mama the man to the sense of moda. Oh, mo se monye. Oh, mama, adusua bebre wom. Yeah. Adusua bebre ewom. Oh, na I think say yana afutuo na me de betu wiase na mama me ba ne say ya. Yana me ka say because Mavis na wo hwe maame na wo hwe sentence mama o me ensa nyina me be mo problem kakra o Mavis wo ya won say wo ne be ma wo say wadam for ne sentence na sentence ya to onim senko po ba na trama se wo susu so pena nye no anse dia sentence ne wadam ma me sumo o entibia ne sentence manager wo da na me tibi kan de nya dia ba so problem ne nka sentence wo ya be yan klika kra reja na wo bo amane na also kokate Mavis wo obi adam for me so problem na na ade Mavis man na ade Mavis amana wi a afi woni sa ka trim dendende onu ne kodo hotel just o kraw o kodi dia just o kraw na o mo ko se dem ma wo ye so se dia na kokko so ho a o me kraw o ka kana Mavis na ma me nya aduro but also o ti o beba ntimi be pese ma na konya sa na ma me mra na fe ya muwa no na on chen from because mama dem dey asese ya dan anya sa obi bewu ya friend na omo ba ya na anya sa obi bewu because you say the girl na say Mavis na say abru ya no ana asese so sentence so na ma che say onuma bosom so ko enchan e di sentence ko akoda ni bia na gu Mavis so say Mavis dey na be ya aduma ai dia nipa bewu nti dem dey asese ya dan ba ma sa ba brain shop for na omo bie ba sa fa bo se boy no mo fe pa o ne kala ana sa ba problem shop for omu di omu ni o omu ya ho pra papa yiri pa ba ku bi ti obepepa de e be ka no bia no apepa sa for no mama na wo se onya Mavis ka che se ewutu mo duo wo so ka che se wa yi kwa de wa ye de o kan ni na tro o he to me gu ase no akanfo he no akanfo wo mu di omu ni nti omu ya sa fo na se enya obeka kire wo na omu ye stubborn ankasa so omu di manu pefra so omu di pefra nti me pese sentence ajetu so be ba ma me ya na o mbeba de a me pese me kan nyina na ayesa ha so oduo na obedu ye no yi ni mu onu na amaya afi na wo ke bibia che no aka na anya futuo e ma nyina mama na Mavis obotaye se nkodi hu be si wo yi no abo no bra yi because obi a wonye basabasa na behumi ma me de na sa adwindi wo ni team at least opede bia gina ba wa monani ana ho anya futuo ma ye mu bebre etie program ye sumo de ba ye mu ye nsu na wo say mi si gina ye say menye basabasa ma be ma emfa mi chinchini ba bia emfata no mu ma nsu da ho wa amfa atriki bi nso amman konkodi be bia ma mpese me kono na tunya boa nyina ntuma ma me ye twen no e na sentence so ye twen no o mu me ye omu ho no na ye hwese Mavis na ka no kure ana wo mu na ka no kure. Okay Pastor nyame shaba papa amen fever miss na meka for dia ma wo ene amen fever miss malaria ena wanya anapokra se wanum na atwa wontumi ne die wutumi sampa wa ho aden so ato ye bibi kakra bia no wabrɛ honam ye omre wuti na pai wa na se wutifa ena edwa wa wo hia amen fever miss Dr. Mibonso amen scientific hospital nuruba ya ne dai wo modi aba edro no anu anam se yiwan eno te kwa kamika ne ba sho biemo ubenya amen fever miss ne bia to ne mum no yade bia yinta ne padua ne mo na ene wakwa asopiti nyina yesi ye hunu baabi a yade ne sha eno so bomodi a ne ko amen scientific hospital Dr. Mibonso edo beto afidie so emare na ayi yade ne pia che adwa ye fama no ma yade no bekro eno ti wo kwa ye was kajetia ye amen scientific hospital ne su ene de hwene mu nemom ye ne new addition market ne atwemata chima ena ebofi pa bomodi na bra ne etutu yade asema amen fever miss etu malaria se ene tipa ye migraine etu ase friend Dr. Mibonso I was 0277 00 1234 020 24 588 when not as a cafe talala man say low sperm count and say entino ene won kwama wo fam no obehia entumi enfom ba wotumi ngo wayɛ mmerɛ ɛwɔ pam wo bema no epagya ya tim kagya to na say aboni trinko wo bema no eba nyina no
wutimi se ehi aye ketekete se nkruma efe na efifiri ba ekuro anasa santa efu be ma ho enso fita bi furu be ma moba wodwo so antanta modwo so no ayase ahyehye wana wunya ka fefe talala syphilis gonorrhea bacterial infection bia ebeko so ene bia oyoba enka wo ho ensuo gu wakosuo kuma no wutimi se emu ebie ekuro egu ho enka bi enyema nkoye bema bia ba ho ho fe nanso bema bia ba ho na wo sai ekọ wunya ka fefe capsules no ebeye di congestion exercise ategata ni mo eyi wonyina me ho aye se hwese na eho asa ye katwom ketwa bi woni bema dana se woni feelings ya wunya ka fefe capsules no ebi daniel ba kwale na fredmens apidan kenso ka bankrai smart ebo bo ase se wa he ba mamponjo das maskorongo owusko bi won kokko frɛ 0207 183 0243 10 Marco she de mema bitumi ye enne ama maame ni Mavis ekunkum omo ho enne nka ye hwa anka de besie no nkenye ensam ketwa ene besie mema bitiri mu odin papa utumu se na mfofo be 5 obetumi afọ mu nyina si ade abachi na we di sika edwai we na we ye we sei na we ye we sei aden sentence se wunim ho sentence wunim ye kode e ba nyina se maame ewo hoi wafa maame wafa Mavis omumienu nyina woni omo gurubom usu nim sese Mavis pewa wodi kia fa maame o maame ebia me di kan pewo enti anye yiye anya mesra wo de ode ne maame no Mavis menene ko hia ne ye hia eti pe ba bi fa ahotena eya mo mama bi mfere mama bi mama ni wu na munya nsemo de obi se gata bia bebe bia me de me ntumi mo antere o gata bia je se me de minnu gata bia je se minnu adai sentence she ene hwe problem awakwa akofa aba she problem awakwa akofa aba oye ho hwi ya enye yiye wo se wiye mama bi wa ye ne mada ye wiye ya ne asa akofra ibe ma foforo oba na okono o ma re no boys no mbe omutaye very about trem ho kakra no na efe wo hu ya efe se bi nkras ani bi mem susu one pass hu oba no na wo susu hu ba mada se wo ka se oba we woni nada no onu so hu ba mada wo nwura wo nkyere no wo de wunya nipa wo nan ketenkete se ayi etwa ama wo se wo ka wo se na wo tinjiri nyina na ade kyere no wo hu da e no wo ka kyere wo no wo de wo bona ba so ade na efe ayi wo so o kyere wade a wo de hunu ye the feelings ba na wo dam bank na keka se wo hunu eti ma akoye sere wo mo sentence e ma ne nye ne ho be masem e ma na dua na da ho ne dua ketwa o ye wo be wu onyan fine boy no samame wo ye wo be wu emfam yo mani agro iti babia mo wo bia no momra ye de ye mpese nipa bewu ye ni nje sa ade no eti na ye te ha no ye se ye solve problems no eti babia mo wo bia wo momra na o mu meyi mfiri ho na mema bi so nka ya no ye de entumu kakra na asumdue emra fie nyame sha mame se waje penis ya wo so wo be ba chena ye se dia foods ana me ka fo dia ma wo se doctor say dia duane kama obi bia de wo bedi bia woni wa dance bia ne sa ye dro etutu ya de ma diabetes ulcer ya no mo minimum awe o da na dwa wontumi na wonam ya asese ya de woni so ye wisi ana wo be ma ne mo ya mra dodo wo ye 13 wo nine ne wo no ene wo sa ya ne sheki me se wo da enne enipa ni adaji o ya de ka woto a wona be mu adofo wo bi wa wo ho an ne wo goro me se wo da manu nya wo sese a ma won ti wo hu obedoje wo mu kaka wo be nya wo no ti no tata me se e ba ya de ka woto ho ma savior foods emewo abribia na entumi emo Dr. Savior duane enkofo di wada se bebe 0577
0577 0577 201 495 0577 0577 201 495 055 57 89 698 Dr. Savior Food onia ma wosanka bi sese adi na wa obehunu se ampa wo de boa ba kwakum no ma no kodam ma na bom te se na no boko na we bi bedi me ho birthday no gift no ayi ma me kunadu ene nyame nsa no last 20 ene po na me ko why abi nyame nsa no se za ya de gwa wo su na birthday no nti dia ba nko anwadi da bi se onye o de wi apa ya nkwanta na so obi ya nkwanta na wono mo ma boka no no mo we ba me never come on yam fast so just never come on birthday ye say me husu o memo so say kola na ba me dey but kola no dey okay o ma ba ma ya me tell say birthday you don't come to my yeah so they can just dey mo so na do mo ye to for ya na na ku ade na ba any pastor one to answer load Ismail na ma ba na so aba yo ani de me sawe okay na za na me ko me nya re na o me na any other baby o de mu nya o why is it crowd my dear abranje de buy and dey em say we pastor Julius na bebo go me kan because we dey wada roma we so teacher for na me proud it me so we dey abranje bo I want any moment another one for time buy and operation to my head o ma bo adwuma enye ye no mo ase o ma ya de those one sign ya kunadu Calvin Roger Brown Ken Raj Bernard also gold buyer Weja Francis Sarah Ghana Pretty Queen Evelyn also ansa Ama Asawa Abena Pokuya Teresa Boateng Manye Koko Bernard Edi Vicky the Royal Esther Asare Georgina Edu Fati Awudu Victoria Amwatima Mame Abba Adepa Nana Ama Shepherd Akwasi Akowa Jonathan Nso Mariam Yusi Docas Owusu Augustine Owusu Ansa Zubela Abdullah Bright Ej Yaya Mohammed Tilly Abena Donko Rose Asiedua Francisca Frimpong Joseph Abwaje Ajay Sylvester the guy Pasolo Che Mensa Judas Ernest Judas Abaha Che Ernestina Befi na nekwe entry Sarah Akudugu Sewa Akoto Ampafo Brakatu Sanika Akos Apia Owusu Jemfi Georgina Reigns Ghana Kumase Brajin already Islam Nejuma pa ye kwano no mama ye chi ye kwano no ya mi Islam pa ma ade wo ye sie no ade amrante boys etaye pa am say enche bia am say last 2 months ya sa case we here bi e ba hase a obi ni obi da ya na ko dane ama obi echire koye nsem bebre o ka ya ga ya so ko trankwanta nice no ofre no ni din komo so ma esi say on say enkwara bebre a wo mo nya papa no fa bebre no sa de we ne kofa ba say emema no ye no da na wuni nsen a otumi se da ma obi nso no beda say ya wonye say na me ma ka se me no die na we nso no da say no bi no de ye girl no mo ba ha nansen no nti na damfo no ofo na damfo na aso mfa no won hyehye ge no nti remember wo adwin bebre bi ni ade ma yes wo adwin bi say we play a nipa mienu together sana say we ye nyansafo a mama we ye free forever oh yes we ye free forever because unim aya na it say we mpeso back we unim mama say nyaduabo na wo mu a secret obi na obe ye pia bonten because ferry nti ma be ma no nya utiri didim
Emonyo it say mama wo ye be ma no kofo ba wo fence wo ye be ma na wo fo bi wo ewe ni mpra wafa be ma mpra no wo yire me kan sa like wafa me mpra me wo yire me nsa so wonum wo ye bibia me me ye le sa be ma me ho akere me into always no be se bia no be se me hope e sa bi na be ma e nyansafo no fa ma me no mo ye namfofo bo mo asa nete because so obi ti amum bi enum anum ayi egu ase into always no ase obi asuro ntem amom bremo se bibi kwa na hwehwe no ho amfa ma wa ashim ma wa na bezam che no gay boy no paso che se on paso ba jatum se onu amum bi enum nyina e wa twempra e ho so na hia opa enti ba bia de ne ko wura aye no ma me se onu atena from 1 year ni e be sinne even ne kura no tim so odwamu ne because o se eni sanity ye bi sa se no ni wenso to o se da bi woni na jai woni ni bibia ye ena afa dia ba se ni ehwe data wo no si aye woni eno akra dwam wenso so last 3 months ya ena woni we ma me start try 1 year ni na woni da na fe woni obi nso dwam the last one ye 3 months but 83 months cap 9 months I don't know fence ni den dey say sentence the mass or working mass and I know kunya sentence so na mama why now cast was sentencing woman me no nyina I was sentence woman na why sentence here enipa bia mama ye best say ombra na because we send you abo we ni musuo we no eje na nyama we mi no nkwa because sentence record okutan ma okoba bia wote na enye we mu mi no already wakeke bia bom de dakra we nko na so mo de mo ye sites for mo ye sites wo bi o wa we di ka wo so mo a course kwa bebrebe bai nti ayi su mama sam mrantia wo hu so wani onyam wo hu ye fe o se we baba o an prapra fo no o sori a wa dress wo twina tade so ni wo fe wo buntri nkun na mu wo de ase wi abo ase nkun se trinini e ma hu na ye hu ana mama se baba fo de se nyanya men na bo mu bo no so ba twempra na se bo obedi ma obedi papa kire se nim sanam waso achi ena na nse de omde aba strategy on de aba so so fine no omzuzu mie ebi a 4 5 no omde ato ntu tren ho ya be muso ada se kwa de bi de air condition be mama ubadase se uko baba na se no no ni mi ya obeba no wayi bone se wo trust ya se hati u treat me kwa no awatonko no no awatamasi wa enti se ni se wo su se fu ni ase se nam obo so aro na je se enti wo ho hene papa wo ni spinners no nkwa mo bo ya se ma no wo gro wa ba no ba se si a se free form mama ehu enti we no eyesu akura no ye be sere on sesa ye be sere pa on sesa mama he mi wie diabona be mu no akwa ko fa so bodwa ehu woni se ebenya fie abusuafo afra na me stress adno ko tre ko wini moko na ponche ne tim fifiri mama ya na ye me ya ye bodua ne de amantam abusuafo no mesere sisi abeko no nsu mankwa he ne ko dua no ya fe no sisi abema no che so de nke nya no because when do obey no mama nke benya no but obeko akoda ne akire no wada ne agu we so eno so ya semba ko just adwumbo ne ye dai e woni tirim ma mesre adia maame ye no oba china e na meti ase wo ye na obo na se ma wo metim na wo na pese mi gina e na me di wie no ma me pese wo kire se pote pa wo kire wo metim nje ahuna ni ebua na fobi so no odi bem ona me jam because me still na the way say I can't think far mama me nti ase o na opese wo de girl no e ma no no mo gigi sika na edie ana wo me na ko ya ritual ana sa sainti ana wo de obi mu obi wie na wo sa te wa so utimi di o ko dodo say wo do mo ja bai ni na opese o say hu nyesi me nti ase okay ma me nti ase o ko akra me bajo o ko akra me ana me so bajo say no ma me boyfriend na wie ni be kwa say me di permission wo mazago ni be di permission na me di akọ sai do do no nya say me ka kire o en wodi me kuntu wa je sembo amane wodi me da ya je sembo amane adai ma me ntufu na me fa wie say ade me asem no pe na me ka kire obi ma wo batete no abre no
obi ti baby a wo mo ho ka do timi kasa me de namma obi asem ye no ya wo hukina mama me se wo kasa da wona na me wo me de namma obi ya se asa no baba fo wo ska o na ka ma ka mo no I ma say no what jeans come pan say no bibi wa chire ana de omu ne se no masa okona de bi aba wo gia na abre na nsu so na ne e je say dey why employ obi no na wo didi ho so ma na obi de wo ba aya na ya say na wa na wo ba ya obi ti kaza me de na ma no em na obi di nkomo wo say unu na eku ana so na eku was again na me de ma wa na say we ne nyene ho na ye me kra ya wa wo ba chiri su kwa me na bi na se ko sie bi ti be se me de na ma you better so. Light travel consult. Light travel consult. Almost some do back UK, USA, Turkey, Dubai. I so ya more Kusiade wa Canada, USA, Europe, and I Ukraine. Now ya bema Schengen visa and no Canada working permit visa. Light travel consult was say NNO and the was a Somuji and Utibama Sankabi na export on Dubai. Ya Vitia said that October 1st to January 2022 and also them yani celebrate no and Shidia bomb bomb because Ekoso and Utija light light me pacho Dubai tour desert safari when na Dubai city tour the pyramid when ya kwa shobi light travel consult de onua wonom akwatu hu sam de womu ni wagro fakwadan wonom de do beko atonso seso attention friend 0249 19 86 15 0249 19 86 15 light and fa want to cry name mom no and East Chadaba Center East Chadaba Center near the best man capsules saba and ye purely herbal capsules Mausaka best man capsules Bema usisi na ya amamai akwajira usisi mo sisi ne de ye bibia wo anunti wonya basma capsules no ebi eboa so ma bema wugina so ye ba paso a press up no wutumi ye bi wo bema yemu ayemre wo no yiri hye ma sisi an no abre low sperm count on kwama form wodwe so cha samba eyi prostate cancer free ho wonya cancer wo bema mo anapo kwase wo ko se wo hwo a ye free wo kwa e ma cha sa wo so de ho free cancer and some gonorrhea syphilis Nedrenie best man capsules and Sandra Weho and got tried with Fufrobia. Pharmacy chemical shop Benyabi. Daniel have made Kwalanaka by Mr. Eba Fred Mens, Apidank, Eba, Chris Heba, KG Heba, Smart Eba Wabwase, Ashanti Mamponso Sawa Heba, Wacha Saheba Kepkos, Becky Franco, Usama Ewa Tachiman, Takrase, Ayakrais the answer Heba. Na East Chadaba Center, one of the best man capsules Abano, Yakachi Ewo Suhum. Hansa Street, Upebi Etua Fred 0208 28 80 99 0244 96 60 43 Sa Enka Eye Ischad Herbal Center Federal Best Man Capsule CB Nemo no bane Fanuco School Mr. Weda and Nesika Wadi would be School Fanuco School Wube to me Echa Koko no Ube to me at na face of one see when your school so fast fa na kwankwanche school bia enu ti de ma bana global school of aviation a je chef for one my research no kwasem wo ma ben enu ti no wo mo che nkra na de awutu nsi wonim de en wo de che school for no de hospitality management tourism and culture airfare ticketing and reservation passenger handling and customer service maritime management media and communication when you na aye programs awodo a je chef for one mo students no enu ti se wo da bomodia na so ekwagentete abusumi nsia pepepe no wie school wo konya adwuma kase aye agiska do potwo e de agu boto ma obusu nyina nya bia de senior high school which results was a diploma HND or an A level degree when your qualification abetumi e de akwagentete e wo global school of aviation ye wo kuma se kantim krono owia ICM UK certificate nya de bema wo ba bia ni wo de kwantumi nya adwuma nya friend 0243 28 47 29 0244
0244 05 24 60 wo friend abenya ne mom no say no Daniel Ben Trading Center ye ne ka chaw say Daniel Ben Trading Center de ye de Daniel Ba mesha no aba no bi malaria ye kum nkora apefo wo bia no ebeko fever typhoid jaundice wonam ya na wonam re we ya Daniel herbals Mr. no ebi Dani to ne ba mesha so de wenu mato wuntumi ne di wanya anemia chasa wuni mo janti a wona mano ani sobreu wo fichi kwano enkoye mesa wunya Dani to ne ba mesha ne bi Dani natural ba capsules de ye be ma somje aha Pastor Julius somje Dani natural herbal capsules no ababu ami ama matimi isba wo so je chana de ba de I don't know birthday gift na mama is me now ya woman birthday gift and they say isba wo ge wa ko fast mama no we the isba aso bom aka yeso waka se ma we dia mi nyaw no yo nti mesra ma no answer na ba le chese o akodonkua who says we yes to who says to we ya Dani natural herbal capsules ni no kwasam Daniel Ben Trading Center phone room nura ano en na se kan ne fanu pa enu nti pe bi to na Daniel Ba instrument so po adwuma na honam yomre ya de bi twitwu ade che bo se Kenya be ne padua ne mo Dani Prostate all capsules de ene yi prostate kra wa how bia efri ho wodwo so wote ya wa yase hyehyɛ e be free open for the ma bofra no for woni mu fie kra wontumi enum nura yi bi Daniel Ben Trading Center ye wa stam room ye ne Dani Farmer ene bofi pam frɛ 027 33 92 877 877 how wo problem ukuno wo yere wo ba yenua Mavis mame na face so sentence ensem yibi wo bia nyim oba wo se onye ana akra ne ko school wo bia repu ba bomodi a wo de bomodi na fa ne bra ane ye betwero na ye de no ye wi a ye de na gina emranim ama emra so ene na di ye hura sam so we asem we ba ya no pa ena ye frɛ bi le frɛ na esuma kwa hene ene o chachire ne mu kire yen san ye yi adwuma enu nti ntaban ne doso ye de fa ye wo ba bia ye de bia efa enu nti wasam ne ye huru so ne ye san kan chose ko ba da bi ye be pa no pom sebra de ba bia wo bia no fa bedan ye wakoma mu nsam dwumade so akoma ye waskwa ne mo ne di hwe ne mu akua e bia obi ba na so fom kwane a ofre 020 39 33 582 020 582 ya ho aba ne ya ba phone in ya ba ko so segment no ya Ayona pharmacy and afa hoka amofu very dry yes obeka kire boy ni say obeka kire me say ono no mprane sentence no nti esa da metwe me ho sana boy ni kire me mu na say boy no maame no de ni nua koma sentence no sa senko ne ntwempra ena boy ni so ompe maame ni nua no nti o mehe mekira kwan fama nti ntembe no busebusa masifiri ho maame nso say da eni obetete me ne boy ne ntem sa na boy ni kire me mu anya maame kura ya na ka wo ma sentence no sa sentence na hu wo say wo pe da bi wan na de o ma no maame no ena de me ma no nti me ne me bu fui pa da na e bra de bu fui pa na me ka se me bu mu dua me bu ne boy ni nyina dua na o mu nyina obi anyigina so o mu kate no na makoma to me ye ma me ni boy ge didi nkoma asem woni boy ne be ka no no be ka kire me asem woni boy ne be ka no be ka kire me se ban ke kamientie woni boy ne ase boy ni timi ka kire ne se obehia me wo bangi na nim ho ne nye ne hwe ne me no ge na asa be ka kire me no aka yin so odi mi hotel odi mi o ma me hwe o sa de condom ne di me odi mi hotel no o sa di mi o ma me hwe odi mi so de condom ne di me odi di ne di condom ne di me ma me ni busa ne se nti se wi su ma me na me ni konyem o se o be di condom di ndie onyem sana boy ne ka sana boy sentence ne ka kire ma me no ena me se sa na ge no so be ka kire me o woni boy ni kan nyina na ge no so be ka kire me ena me se sa ene ma fa nche wo mu ena me bo mi enu nyina adua bo ne san me sense ensu atati na me ko se nyanku nsu na me di gu fom na me ka se nyina me di gu fom e dey sem na woka
me chire mu nyina sitire kwan boy ne fa so hu me nyina se me de ma ye bone a me nyo bone nti ade nti na fe de boy ge ne se be ka chem se ne boy no ena me de so nugu fo na me kana me se ge boy ni nimi hotel ena boy ni studio me de me ka so ma me hwio boy na na e ka ena fa condom so nimi a to ofo ba na so fa condom ani no ani ni hotel na odi ni so no ma ni ska antonya ma ba na bonte na nka enkuno yo de antonya ma ba na bonte na nka eno ye nsuo din na nka ne da hene ne kra me be da na wo kwate ne se na matie yanko ena me de ji o mi na me sese o wi a abusuan ni mu no o nhwem no anyi de onu anka se bi na me ni hwem de beda nsuo na se to onu anhwem no anyi de ope no onfa ena ase na mi na me de soma aga no so de so ka ho so on so wi na on so na busuan mu saa no on so nyi de ope ena afa mi na Mr. Nsu ni ho otu kwan to oba ye na me ka kire no ena me se de Mr. se de bi nsu na wasa gu fom ne de enye yize nti ne me serew fa send o mu ofon so no mu nyaare fa de an send o mu ofon ji abono fa send o mu ofon so no mu nyaare na ehu audio na send one man na wo hwere me frɛ ya no o mu bia ni nyina so enti ne audio na me ye ena me de send boy no me de send boy na mka so on fa ma me so de enka ne ho se ma me bu se me adwamanfo no otima fa me akoma ne boy so ne boy ne me na me nima de kronti ope ma sinsuo de akwa bibi so ope de me nima de kronti a ene so obu me se me adwamanfo de o ma boy ne nko ani no na so boy ne nko ani ne dia ene on so antonya ma baba na nka on so science enya no so sa wi on sa nyina busuan di baako ensa fa nka ho ena me kan nti se adana nwumle ne again no frɛ ne maame e ka kyerɛ no sese na me aye wantima ankyerɛ mo ne maame ne nso ba no no akobo papa bi wɔ ho o da ne dua amane se obeda ne dua nti papa na ndidi papa ne te ho ena maame ne ba na pa bi o ba ya se ni se ne maame aka ena me so ba wankyerɛ mo se da bi ene ne me maame tina se na me kyerɛ ne mu nyina sitire fami se me be ya anya ade ene me sere oda ne dua no ate maame no maame ene obi abusuan de obi ebuane fo so anya ade ene o se me sere oda ne dua no ate da ne dua ne nya hwe unua no nya hwe ene me se ma me maame ni masem no ho hwe ene Mr. yes ene onko no ne mbe kasa ene okọ ene Mr. se ye na ne nchina because omu mbe ka hwe dua so de oda ne na so obo anto ye ma wontumi ndane omu mbe ka hwe mfa ho nti me yi mani kura afiri so se maame ba ho na nsen ya obafu mu ho oba ye na se omu de to nanim se ni se na asi ma nkwa do ni mu me kura mada na ma benya na me se me wanya ho me kwoti na asem kyerɛkyerɛ mu nyina ma se se na asem ne tie ma na koma ntia mpese me ka hwe afa me ho akyerɛ no se na asem ne tie ene me so me kobɔ me kuna mane nti omu hye omu da se bia me nda no mu mla no mu nkoda ne dua no me nda no ye kɔɔ ye na otwumi ensa ene na no memendai ye kan ya asem nyina me kyerem me bo me nkro nyina wie ye be ma na me yin bi be ma de he sentence no wa me bi wono no akokɔ ye na o yes ade no wa me bi that time so na me di diabo audio send no ko frame me edidi matem ma me sister oti won oni mu hwe no kura ne jimi ne kwase nyina ode ma no se ye de obi ntumi boni dua ne ni maduro so ensene no ose munya dan ye ntimi moni dua na munya dan ene oni maduro so ensene no nti se ana ne dua no ono sentence no nti se ana ne dua na se dua ne nya ye ene obi amfle no ya jimifo ene ode twa ato no okate no ena me se sa yo nti that time na ye we kubo nkuro na wa ma bi no ena wo se me busa abusuafo na o mo se boy ni papa yale boy ni papa na me se sa da ono nko ane ne ba boy ni papa ya ono nko ane ne ba wantumi ama bi ena ye de twa so nti me kama asem nyina awi na papa ne se wanya de ge ni mu ma se nko bia bo dua mpo anka nuhu mpo no na ni ase resene maame no maame na ni ase resene sentence no so no so o jo na o so no say o so no say ya say o pimpim no o so no say tese o na ni bi o de hwe me kura mpo no enye yize na ni mo ne dwe na ese na ni kura nwi ena papa ne say ena ebu na ni nkotodwe na ese on fa nchew no me pa acho no asole se ke bi kura ke no abeka se me meka se bi kura asole no da bi me pa acho no asole eno ano no ena papa ne so okay ena me Akoma 87.9 FM se na asem na ye ka no ani soso na ani ehu ani me se me gira ho apo samohwe da bia metro ene me gina ho na me di asem no ya je se me dwene ho ba bia me nti ase wo di ato so ma me ne beba ho
ti ye bo mo ka say me nko kan de magi ana sese na se me bo nto me yam na me ne ma me na me wo fa baako ene ye ko gina ho eno mo kan me se magi 50 million eno mo boy ya na mo say ekuro ma me say ekuro ma sem nye saa bibia ne bibi betum asi ana sese to de me o mbeka bia no menje ena msemati ena mo tinsu me tinsu wa 50 Mavis ena fe mame ena bema wadanta mo madudu kunu sentence omo wasam ena ye kan ye no ye beko ahoma ne so ne ya frefo akodi nkomo phone in segment no ayona pharmacy awie wonom ena fa hoka ayona pharmacy se benka cho se wanya no pemu yade wusisi ena ye oya waposo na woje ho anye ukotodwe kora na ebutu animu no ahono wana ye oben ena wo femu ayi no mpe bomode na efa impressor capsules no eno de wo bennom wodi nsuo be pia na akoto ne padua ni mo ebesiesie wo no mpem no ama oya wo no a wo fam nyina no etumi adwo na owie a ba bia ya no wodi impressor oil no wo hwegu a na fe wodi atwi se bia wa batwa na ya oya wodi impressor capsules eye oil no bi fa na watwi na oil no anunu mu eba ne sei ya wo nyina ebeko ebesiesie wonte ya obia bia frɛ ayona pharmacy na je impressor capsules and impressor oil no bi e was 0243 12 3224 0243 12 3224 and 055 31 34 185 055 31 34 185 yankwa manaso lines no e 03 224 98035 03 224 98036 03 224 98037 and 0243 114497. Hello, we didn't be free. Me ba sa Saturday ni o. Yeah, Saturday so many. La Sister Akos. Me fra mi de no enye tacho e bia ma o fra ena de me kapa ena de wanya mu tuba ne tawani ya nyame ye bo wa ba so da bia ya kai ada me ba atifo su no me try ya se me da ho be fram yo asase je yanko yetie o ewura na som no a wodi ba na ne de ahomete because wodi mi ama wadamfo a no fe ya no wa san su an su ko ya kan ko be ma no ya de e ko su wo ta ma ya ni e ma ya no mu ye bad omu ye bad pa je wo se be ma no se bu bu sa be ma no ko ni dia na be ma no se mo so be ma na da wo ma se me sa e ma sa ya me sha papa sase je hello we didn't be free Rabi you wala so yo Rabi yankwe ma no anya dia ba ko la ena be ma no so anya dia wa wutu we mpewe ma wa de ama wa wi aya de na aka na kisa ko sa de ko ye bi na no yo mo ko tuma kwa na na mo be ma ne kapa nyame ensha papa Rabbi hello we didn't be free Mira we de wa odi che wa de nya Robert amega se fi ko tun kran se mi chia an boat ton channel de ko tun bo fodo ya why no ene na ju no video o se we ni interview no say oni ma me ne etemisa tie won ina o tan kokko hwe Mavis kwan ina ya se oya o de ba ko check transfer won na me jono ente ba ko yi di ko asema no asa ka fa ba ko no je se o tumi se won ni jumadi a o di ano ni jo se won ni e twan ma ne ba o tunu mu tan o baba no je sa no ko se sem no tinu kura se wona o di no tumi kika ma mi lu ti abubo mi sa mami me da se nyame sha papa hello we didn't be free line 4 hello we didn't be free Achara fane ama yo ama yankwe afanye ni take ise ebi atomeda ebi atomena meni yi madam bi wo school ana me catch you so only put na buy no so ni mi pe bi pe can you believe say na ye ni nko na ono me ya so many akasa na odi ni pay number mama no me friend me friend where ya I saw it no na me ntini na bia so na me friend madam for am say we are sure say me pay or pay account mo bi na ye that na o say I say I will if one day oh
me kasa so oni me kasa yie no no na madam fo no me friend no na me sia no it was jani phone madam fo ni jani phone ye den e wo ho e wo bebi ana me ni me di nkomo nkomo ma na me si no ma me fa gay phone sha me share ya na chese number na odi ma me no e me wa test no na message nko no na chese ono ne na wo no ono so ade wa ma no wana obi ayo obi pen oh okay okay nyame sha papa so wo so no wa share your experience nti e kire ye phone number no e kire ye no bedi nkomo nyame sha papa hello we didn't baby free hello we didn't baby free hello we didn't free hello we didn't baby awu free hello me pacho entie wo ho yeni nkomo hello we didn't baby free yanko hello we didn't baby free hello mama kocha yeah mira me kocha Roman Garden okay Roman yanko you mama kocha mama ncha lawyer gafu kudi aso to no ni no for problem so dey any honorable alankodi sabata be ncha se mama kocha mama kocha de bi ameka ni dey me say enen kwala no maban mama kocha o ka o mu temi ba o mu ka gru ka ba so poto no mu to gru en kwala na en kwala bone o tu o mu fo mu nche o sha ba yo kama pa ma me se ni tv so kama no to mama wa dan fo de akoma me yon ko so so ke be ma de na ma wo nu ri to ni so so fa de fa be ma mama ko so ensem ha but mo da mo se bian mo be dane but akola no fo nturu ofo because sa pa so ne sa en carry sa gbo ko le mo ko la no ma so papa because I'm one cool girl you take me raw you be maker o ma so papa nyame sha papa Roman father hello we didn't baby free hello we didn't baby free hello we didn't baby free we didn't baby free hello me pacho your friend before this say okay yankwe me pacho mo fra mamu tie mo ho me tie hu radio and na TV sat no and delay me pacho your friend before this say me pacho kasa ai me pacho asem na esi no the make an say oba na your friend no maybe no maybe ono na asem no the read ono ni kwasi ebile mu no your friend maame no ye maame no me hu se wo se ebile mu no ebi say ono ni se di sitie no ewo mu se on ede oba no ema na dan fo enso se di sitie no no ni oba no no ni bibia enti ya se ochira womra no mechire mu yie enchire ye no wait ya ye better na asem na se yie enti ni ya jaje no okay enti ya chira ma mra no mechire mu nchire ye yie okay nyame sha papa me nua bema we di ni baby afrefre hello we di ni baby afrefre me pacha sa wo fra eya na wo se TV o sa radio set no eya adwom no ma ye wadaroma hello we di ni baby afrefre hello we di ni baby afrefre me pacho musu wa sende akam desa me kasa kacho me pacho twen ya de number bi beto dwafre na ne ni nkoma wo so sa nyame show hello we di ni baby afrefre Akoma hello yo yankwe me pacho asema abane na ni pesa mkebi na me pacho me tiba ni for the say one and here the to sharing a class anything there I'm sure some of the gen about you because some of the time my tiba me they were wrong crying and could not you are doing and I say mother around me so I won't show you oh and then I said you can now do woman
for so company I was talking with me over being young so I want to say for so this may be a because a dear poor woman can't afford to over so it's again a pension you a second one and also been about for the man and also buy what you can see and the no the woman which never done only and also you band the other way to the national that Yame and shall no adventure within a baby affair free. Hello. 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 We didn't baby affair free. That's why I friend me. Okay, me. Some maybe it's not to see me. So me I am ya papa. Ma mumbi sa kwa no kasa wa din say. What I say? Ya kwa no ya kwa bone into the oil no mon kan tra no. O se wonu ya no a nyame ya adom akira na waba na de woni mu fa nua ne ho no wa beka se yenim se wo ni nua no wampo se wo ye hwan buhye ne o yenim ti se wonu ya no akira ye to asobra na beka kire no ha se ma me wadawro ma hello we didn't baby afrefree. Hello we didn't baby afrefree. The bata say me kweme me ka se akra okay you can yet you the bata me say ko be hono sa enipa me no mo ka se ni le me mo ya no wo ada ko me se ase no ba ham ama bibia fe me so na mon ka bibia na bibia so ye wa le mo de wa nyame sha wo ba pa ye be hwa ka bibia nyame sha hello we didn't baby afrefree. Maa Akos ni ya se kwane yankwa Mesi yemi wusaga no anyadi. Papa, adenti na okan won ga so mepe. No ohun se bi emo beba no. Enti na ma ni yes ade. Oyo ba onyesa. Okay. Nyame ensha papa. Hello, we didn't baby afrefree. Ana dua no so, ye gi bi se wabo. Enti wabo dua no. Hello. Me pa che yeti okasa. Wabo dua no. Baby, Akoma FM. A couple so that's yeah. And 100 million on camera. You make 200 million. Now we could do one and patano. You cannot the bed than it piano. I'm more than any of the first cano. I done it. And that's idea. And in Guatemi they were good. Then you're back home to a boca. Nyame ensha papa no adwenkyere. Hello, we didn't baby afrefree. Hello. We didn't baby afrefree yankwa. Maa Akos. Yes. My. Major so yankwa. So that's me party. Oba yes no mu ya botre. Then man be 4 years me do go no kra. Me no kuma da se pa no di. That's me hu ye na say I to wait. Nti man no mu ya botre. Nyame sha papa. Went to me and so. Hello. Hello. Can you baby afrefree? Yeah, the first word was your family agreement. Okay, yankwa. You have maybe Juna of course in because over the name sleep on or Bana when we didn't carry much a mobile. Which means only papa. I don't know so one pay. I don't work out your bear man. I'm a bear man, so one per year, the 2 of you. I'm a see and a I didn't say what I did now. We always have 2 to no kind of question and said 1 year and yet no one in the sun, one mistake. Jamie Pessamecano. Yame ensha papa. Hello, we didn't baby afrefree. Hello, good afternoon. Good afternoon. That's a sister cra. Me pacha yanko. Because Abranton the oil and the but then if you pa 1 yard de. Said in Kalani, you say a year. Yame ensha papa. Hello. Hello. Yeah, we didn't baby afrefree. Yo, Sophie yankwa. Michelle kakra makano so ba na ogina ho na o so ya bibia me bi abona wa bona bi ense ban hamsa me so de abusia o so abusia me no hu se fa de ucha
the bush and it is my collection, so we go be another one that. In the beer course was done, and the mess like a moon to say your boot, you had the Bufiada, your boot, you had the Bufiada, and I don't say, you do it in the Monka Sancho. Yame on Shawi Yepa, we didn't have a fair went to me, and you know so, and Yame Yadumwa, and Mame, Ebe Bachina, or what phone soon tea, if you are one, some new won't take mente, and to watch what he ha. Not maybe since what he ha. Nafe, yet yes, some new year. Na fe ye hunu kwani a ye de ebefa so sometimes so ye no ebedi nkomo sade tie bia ye nya ne kira ye beto aso okirachi enti kira ye tra so na de chie ye se ya tra so keke tu kwenken ye de wo mu kona nasuma kwa hene won so de besi bia so eno se be ma o mafo ahwe eno ti ye nya ye mpegya ye nsa efi asem we kopim sa se ye behwe hweta no ye nya nwie Pastor Julius yako tizere yaka yabeto aso kina na ya ma ye atoye said afrefo so obi a che na adwe no so na me hia wo ma me chia yabo amadu ni papa afrim erade entiche ne re na IND boutique so patase fogo na ye minua Robert ya me hia wo nyina ya me hia nana Marco kakra me kan se wo chenya mboa sentence omra na ma memra asem na eda ho no enya asem ketwa emo mfe ni agro ewuo wom enti omomra na ye hwe kwan a ye befa so ma me mesra wo ba bia wo bia bra wo dia bra yente wo die bibi wo ho woni bem enti wo dia bra be kirem na ye hunu de ye ka ni ye hunu de ye beye asem bia ni wa ano ka enti ye sra ba bia wo bia bomodin abra wo chenya mbo a ye be hwe wanim e wa ha okay condemn difference wo mu ama a kire adwen ni nyina no ne se me kan wa ma obi se woni won tena na ye afede ye ko ba ya me na me ne tie azembo wa nya jeje wo de ye se ma on dem che no se obi kade wo se wo ma me wo ya ne se me pound for sentence there anoden because me and do ba ye dey e ma wo anye yi se de kra mimum de wo se me yo nu ya e ba but say wo do obi am obi na wo twa no ba na nse ya na wo nyine da ye 3 months ntwo so ne te ye besere omra na obi ana ya ntini yi ya ntini na do mechi yi ai ase na eno ne betumi aboa ma eno mom ne betumi aboa ekira ni na de kire nyina ye to aso because omo ba ye be ko nyana nzuma kwai no e ba e ma afia be ma no so ntimi ma kire nto no be ba na de kire nti ye to aso na nua ba no so e wo issue ono so e de be ba ave ma me na o ma birthday o mo wisi mi na me da o ma se e radin se o mo why e da o ma se pa ye da o me nyina se ye bidin ade Maa Akos akoma mo nsam dwumade no eno enene ye de ebra wo no o hwe bi ewo Onua TV Sacrum TV or TV the Kings TV aha ene edimo esie ewo ye TV no so nyame yadomo kina ye besan atoa so ebiem na emom no hane so emame se wukọ YouTuber ene wo mogwa ye bebre ewo YouTube na Angie Passion ekwi atachiwa Matedo Wusuansa Esther Pia Beatrice Buama Dokas Obona ni Mensa upon Mary Kabom City Mabel Ohenewa Evelyn Awai Gorgeous Akosia Hannah Amwa Comfort Amwa Nanata Inti Gregory Acha Comfort Safo Mame Festus Kofi Siley Love Bella Isabella Rebecca Ohenewa Wasai Mensa Saro Poku Amanfo Abrefi Janet Ampon Mrs. Lydia Bafo Serendipity TV Lucy Buama Rondon Wamo Gloria Asare Regina Champon Munira Isaka Victoria Esi Aban Linda Banom Ajua Esedua Fridayos Farida One City Victoria Jan Akwesi Ajeman Rita Okran Erica Pia HHDD and Adolfoasa Saratai Womo Enyina Dromo and Womo Eboye Emayen Ewo YouTube Nyame Enshramu nyina Nyame Yadomo China Yabasai Atoaso Ewo Studios Hase Enunti Bomadiana Eka Yeho Echina Midi
ede Maa Akos Facebook live ubetumi akaye ho YouTube live and afa TV stations awodo ni nyina so ubetumi aka ye ho nyame yadom kina ne de akoma mu nsem dwumade no abrawo ne mom ebia na wo haw wo amane wo problem bi mami misaw ehe na wo haw no etesen ano eden woni ba ma bia wo wɔse nkura no nyane dia wonu oba bia wo akura wabɔ kanhwa na wɔse nei enya wo dia wo yire tetew e wo fie kunu tetew ana eye blood covenant e no bi no waye ba ma bi abodua e de ato so yenua ba Mavis asem ye bia na sen na wo haw ne sitie fabra komamu nsem dwumade so ye wa askwa Kumasi Sports Stadium askwa ye ne mo ene di hwen mo frɛ 020 39 33 582 020 39 33 582 Ufre producer line ya bejo so na mom no bomodi ana bro kira no pa na fa wasam no beda ye na ye hwe enka emfa emao na eye amen fever mix Dr. Ami Bonsu na dro wei mekanfo e de ama ankrankra bia sesei ensio toto e pain tontom entontom ba sei so dia ene na wa wonu sem malaria ena ate atose ene malaria ka kora agyan no to ho a wa hwe ya na wo ba no oto na nanom se do no malaria nya opemfo a wa hwe ya na akwahaw malaria etumi eka wo bia enu ntime sro se wo ko hospital na a doctor for ye ma kwaye lab na lab results ne ba ni eka kire wo se wanya malaria pe bomodia na ko woko pharmacy drugstore herbal shop chemical store biamu a wo se wo pe Amen scientific hospital for adro Amen fever mix tie edini ye Amen fever mix wokoto a na wanom ya chese se de obesi anom no wonumu a enigina ubonse yade ni nyina wo badwo so malaria ni nyina ba na wonim se malaria ba ema honam ye oya ema honam ye omre ema wonumu to a wontumi enidie agye woto ho woje ohu anye eno no sa no ba wonsanka Amen fever mix obi o wa ne ti eya na edwane papa paye na ne nyina ehyehye no obi o wa wosimitifa megemu hu anye se nipa wei wonso hia Amen fever mix ni bi eye nubra nunsini ene hama ena doctor fo anim de fo a wonom ewo Amen Scientific Hospital wonom akeka bom ni ya frafra ene ye de aye sedre no enu nti wonumu a se de yade ni sitie bia no ebekọ obi wo semenum ato mentumi ni di wo ye be ma bre bia meka mesesa wo bo akonhoma eya bomode afata rugu komo ni twetwa bi di ankasa na akonhoma bo eya se wo ba no aduane dede si ho enam se doso bibia ye kama na be mate ho wo so mentumi ni di nom Amen fever mix ne bi na efedidi oba ejare ne je show na entutu hu nsa ho wo be wie na aduane ne si hoi wo so mentumi ni wo ya Amen fever mix ebeboa wo am wo tumi edidi wo show ni padua no to so ye bibi kakra bia na wabre wa hoden eso ate wo ya Amen fever mix Dr. Amin Bonsu edro yi ebi wo bi obeto edro we bia di ho adanse edro na fanfidie mu ama FDA fo agiatum empanifo ahwehwem agiatum se edro we yade a ye ka se esa no kwa Amen fever mix esa sa yade no enu nti ma wonsa enka bi chemical ne heba shop bia mu wo bowra mu a wo se mepe Amen fever mix no ebi na embom no ebi ana wonso oyade no odi akini a wonya ano adro wakwa clinics ahodo herbal centers ahodo wakwa hospitals ahodo ye lab a paper no beba na yase yade bi enu moja ni mu na so wo awunim se enei yade bi eku wetimi ko yeso wedi abonsam yade ana honhum yade kofie ne kowu safo no na Dr. Ami Bonso ehiamo ewo Amen Scientific Hospital ene ye wo ba ye wo afidie badwen babi ye fra no MRA ye do beto sa afidie no so na afidie ne be diagnose wo ni padua ne mu ewura ntwo no ntakra ne mantwo bia mu na fe akoyi yade no apie yade a wo ko hospital ye nya no aduro wo ko clinics ye nya no aduro no MRA afidie no a ewo Amen Scientific Hospital no ye do to so a ebe kire ba bia yade no ehinta na afidie no a kire adura ye fama nom ane eye onwanwa
enta make atro no ema wo bi nka jo so yade ne yabonsam yade huhum yade wo fia baifo ne yato ma wo na asofo ma oyela kase emu green emu blue emu red enkosi aga yaje usika nyina ankosi aga Amen Scientific Hospital MRA ebe kire ba bia yade ne hye na kire edra ye mfa ma enom enu nti bomode an weni da so asa na ya bo reject se kofie ne kwuo bra ye mfa nto MRA afidie ne so ewo Amen Scientific Hospital sa wo hwehwe ye kira kwane a ye wo kagetia Amen Scientific Hospital kagetia yene zoo ene di hwani mu na emom no new addition market ene atwumata chima yene wo mo ena ebo fipam na bra na ye hwo yade no Dr. Amibonsu na pom di adwumaefo anesefo ene a doctorfo wa kunini ne yene ntini no ye be yi yade no amwade ho ye wakajetia yene zoo ene di hwani mu new addition market atwumata chima yene wo mo ena ebo fipam ebia wo ba no afom kwan wo bisafo nyira kwan frɛ Dr. Amin Bonso was 0277 00 1234 0277 00 1234 and 020 24 88 588 020 24 88 588 we ye bema anamo ya warefo monsoma ware mfie bebremu nie awo emma mepacho enyi hye bema enyi hye wo ba mumye no monko Amen Scientific Hospital enemu nsan ya de sade Dr. Amibonsu chirechire mu no enemu nsan ya de pi wo ho a etimi si bema ene wo ba kwane a ema wo mo enwo wo ba wunyinsani a na wapon wunyinsani a na asai Mesa wada etimi free bema no efiri oba no so ho enutuma ware mfie du na awo ma monso awafoi monko Amen Scientific Hospital Dr. Amibonsu ebehwehwem wahunu de atochema ewo bema ho anaso oba ho ya ema awo no ema Dr. Bemu waduro na chese munyina mokwa monum ne pepepe mudi su pepepe ebeboa ama awo no aba enutime sraw emfa nkwahye wase se wase na ebe ifa wade no kra no ampere so enu nti na akwa ya wo mai me so be ma fa nkosho yire se wo yire na emu ebia na efriwo munyina monko oba bi owo nyinsani ana sei oba bi owo nyinsani a ubo se no wapon ni nyina no eye hawo amokwa Dr. Amibonsu behwe ne wasiesie ede amamo munyina mo bewo na nkran so esu ewo mu fie eye 0277 00 1234 0277 00 1234 and 020 24 88 588 020 24 88 588 Dr. Amibonsu Amen Scientific Hospital no enye kejeti yanko ene ye wo atwomata chiman ye branch ba ko ho enu to hwo ba bi ye branch ne wo no ben wo no a na wo de yade no aba bedan ye nyame eya domo china ye bese ahia ya na mase ama moniti a enyado Nom amen fever mix na sound malaria wonu watu 2 minutes why am re ba bi eto no bia kwa won sabe ka bi